laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Qala an-nazim rahimahullah wa qul inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin wazirahu qudman thumma Uthmanu larjahu wa rabi'uhum khayrul bariyyati ba'dahum aliyyun haliful khayri bil khayri munjahu wa innahum larrahtu la rayba fihim ala nujubil firdausi bil nuri tasrahu. kamɓe nazim on alayhi rahmatullah woni alcheikh Abu Bakr ibnu Abi Dawud as-Sijastani rahimahum Allahu jalla wa ala. ɓe maaki ayin ka ɓanginangol en ko yowondiri fiyake ndeɗo finde meɗen enen ahli sunnati wal jamaa ƴettane ɗen ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna nelaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ara kono ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famiri non gila e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kañum may ɓeɗo tabi'unaɓe e ɓeɗo atba'u tabi'in e kala jokkituɓe ɓe e ngolɗon laawol ha ñalande dargal. ko wana noon ɓanginangol en kadi yoga e findeji ɗi tawata ko lundiɗi kañum nden finde meɗen ɗon ɗum woni findeji alfiraqi dalla almubtadi'a, findeji ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko feddeji majjuɗi ɗin, feddeji ɗi tawata ko feddeji bid'ayankoji ɗin. aray hanki e yiwno bi awnillahi tabaraka wa ta'ala wa bi tawfiqi toɓɓe buyi ɗi tawata ko toɓɓe hittude moƴƴa ka aqida ko kamɓe cheikh rahimahullahu ɓe ɓangini. aray hande inchallahu jalla wa ala en jokkitoto ka hattunoɗen ɗon. ɓe maaki wa qul inna khayra annasi ba'da Muhammadin wazirahu qudman thumma Uthmanu larjahu. ɗo ko toɓɓere heyre kadi woni ko ɓe addani en ɗo kamɓe cheikh rahimahullah, toɓɓere hittunde moƴƴa nde tawata ahlu sunnati wal jamaa no luutondiri e mayre e feddeji buyi e ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko feddeji majjuɗi. ɗum woni aqidatu ahli sunnati wal jamaa fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko ɗum woni finde meɗen nden ene yimɓe sunna ɓen ko honɗum fiɓuɗen e hedde ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓe maaki wa qul ay hatta al'an al-mukhatabu huwa sahibu sunna. ana muɗum wa qul wi'u ay ayyuha sunni mu'taqidan i'tiqadan jaziman. wi'u ko ayyo neɗɗo sunna ara ko a fiɓuɗo kadi finde pellital hara a sikkitaake wonde inna khayra nnasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe e ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ba'da Muhammadin alayhi salatu wassalam, ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama wazirahu ko ɓeɗo wallindirtenoɓe maɓɓe ɗiɗo. alwazir lugatan huwa alawinu lilmalik. ko innete alwazir ka haala arab ko alawinu lilmalik bimana wallindirteɗo wonande lanɗo on. ɗum waɗi si tawi hawri en nana ɓe inna alwuzara'u mana muɗum ko ɓe woni ministre ɓe ɓen.
woni wonduɓe e lanɗo on ɓe tawata ko wallindirteɓe makko ɓen ɓe tawata ɓen ko wasiyotoɓe mo ɓen ko nandi sifa ɗin ɗon piiji ko ɓen innete alwusara alwasir ko alawinu lilmalik o woni wallowo lanɗo o wallindirteɗo lanɗo o wasirahu ko wallindirteɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo qudman ɗum ɗo ko ismu zaman mana muɗum qudman ay qadiman ko hiɗɗi ɗum woni mundu bidayati nuzuli lwahyi gila ka oɗo wahyu o fuɗɗi tippaɗe en andi abubakar as-siddiq radiyallahu anhu o kamɓe woni awwalu man amana bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min arrijal amma min annisa'i ko ummuna khadija bintu khuwaylid radiyallahu anha amma min as-sibyan fa ali ibn abi talib radiyallahu anhu andi nelaɗo alayhi salatu wassalamu fewndo ɓe nela ko atti gomɗinde ɓe e worɓe ɓen imana worɓe hellifaɓe ɓen ko abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ko atti gomɗinde ɓe e faykoy koye hellifaka koy ko ali ibn abi talib ko atti gomɗinde ɓe e sonnaɓe ɓen ko yumma meɗen khadija radiyallahu anha ay qudman ko hiɗɗi bimana ko neeɓi ɗum woni ka arande laawol ɗum woni ko abubakar as-siddiq radiyallahu anhu kañumma e umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu aray si tawi hawri no jantede fiyaake ɓangingol ko homɓe ɓuri moƴƴude ɓaawo nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e ɗeɗo mofte nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en ko homɓe ɓuri moƴƴude ɓaawo maɓɓe e ɗeɗo mofte ɗum no ari e oɗo hadise selluɗo wondo ka sahihu al-bukhari e ka sahihu muslim hadise ittaɗo imran ibn husaynin radiyallahu anhu ɓe maaki nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ɓe maaki nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ko ɓuri moƴƴude e gireeli ɗin fof ko nden hirde nde kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wuuridi e muɗum mana muɗum génération ji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko on génération mo kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wuuridi e muɗum on waɗi si tawi sen ndaari ka fathul bari bi sharhi sahihi al-bukhari al-hafid ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah ɓe sharhi on hadithu ɗon ɓe ɓangini wonde khayrul quruni qarni almuradu bi qarnihi ko as-sahaba thumma alladhina yalunahum ay at-tabi'un thumma alladhina yalunahum ay atba'u at-tabi'in bima'na hirde nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɗum woni sahabaɓe maɓɓe ɓen e ɗeɗo mofte si feƴƴi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko sahabaɓe maɓɓe ɓen si feƴƴiɓen noon sahabaɓe hikka ɗon ɓen hikkituɓe sahabaɓen ɗum woni attabi'un si feƴƴiɓen ɗon kadi hikka ɗon ɓen hikkituɓe ɓen ɗon ɓen woni atba'u attabi'in aray si tawi noon innama as-sahabiyu bima'na sahabajo nelaaɗo alayhi salatu wassalam karmo koɓɓen no waɗani en ta'rifu muɗum fiwata en heɓu ishkal bayna as-sahabati wal munafiqin hakkunde sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam e nafiqiɓe ɓe tawata ko jokkunoɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde as-sahabiyu ɗum ko man laqiya annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bih wa mata ala al-iman ko innete sahabajo ko on mo tawata o hawri e nelaaɗo alayhi salatu wassalam hara o hawri e maɓɓe o fotti e maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu tawi ko o gomɗinɗoɓe o maayi e kañum gomɗinal ngal ko oɗo innete sahabajo waɗi noon
wodi mushkila goto no wodi karamo koɓe go waɗirɓe tarif o ɓe maaki ko marra annabiya sallllahu alayhi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al iman ko o yi'uɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam. ulama ɓe maaki yogaɓe e maɓɓe waɗuɓe tahqiqi kañum on tarifu ɗon no jeeya e maɓɓe cheikh mouhammad ibni salih al uthaymin alayhi rahmatullah ɓe maaki on ɗon ko tarifu naqis waɗi noon fihi khata. ɓe maaki on ɗon tarif ko tarif mo tawata himo ɗuyti faljere no toon ko waɗi si tawi hawri en ɗetti on ɗon e yaltina e sahabaɓe wi'ugol wonde ko marra annabiya sallllahu alayhi wa sallam ko kala yi'uɗoɓe hunaka min alsahabati man lam yara annabiya sallllahu alayhi wa sallam bal laqiyahu. no woodi e sahabaɓe mo tawata yi'aali nelaɗo alayhi salatu wassalam kono ɓe fotti. no jeeya e maɓɓe abdoullahi ibnu ummi maktum en ɗon hari kana rajulan a'ma ko bunɗo wonno kamɓe ɓe yi'aali nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yiraali ɓe gite maɓɓe ɗe. idan sen inni wonde ko kala yi'uɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam aray sifa ɓenɗon e ko nandi e maɓɓe e yaltiniiɗe. ɓe maati idan ko yo wi'u wonde ko man laqiya annabiya sallllahu alayhi wa sallam ko kala on fottuɗo e nelaɗo alayhi salatu wassalam mu'minan bihi tawi ko o gomɗinɗoɓe yeeso ɗum kadi mata ala al iman o maayi e hoore gomɗinal ngal tawi lam yataghayyar alhaali makko o waylaaki. naafigiɓɓen e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe anndi ɓen ɗon ɓe arno ka arande laawol ɓe holli ɓe gomɗini nelaɗo alayhi salatu wassalam kono yahoy haa joomi meɗen tabaraka wa taala tigi ɓangini wonde gomɗinal maɓɓe ngal koko ɓe yaltini ka ɗengal alaaka ɓerɗe maɓɓe yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. allahu wi ɓe wowlirde ka ɗenɗe maɓɓe ka kundule maɓɓe ko alaaka ɓerɗe maɓɓe. o ɓanginani en kanko allahu tabaraka wa taala wonde ɓe fenay wonaaɓe gomɗinɓe. wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi l akhiri allahu wi wa ma hum bimuminin. no e maɓɓe wonɓe wiwde men gomɗini allahu e ñalande sakkitinde nden allahu wi kono hey ɓe wonaali ko gomɗinɓe ko ɓe wowli kon ko fenaande ɓe wowli noon ka ɗenne maɓɓe. yehi haa woɓɓe e maɓɓe ko sabu faggitale maɓɓe goo addi haa ɓe wonti heeferaaɓe. hande kadi tawi ɓe kontataake jeyaaɓe e sahabaɓe nelaaɗon ɓe jokki noon nelaaɗo alayhi salatu wassalam kono ɓe kontataake e sahabaɓe. joomi meɗen tigi ɓangini wonde ɓen ɗon ko ɓe naafigiɓe kanko allahu o wiɓe kadi ko ɓe heeferaaɓe. allahu tabaraka wa taala o wii yahlifuna billahi ma qaalu wa laqad qaalu kalimata alkufri wa kafaru ba'da islamihim. o wi ɓeɗo naafigiɓe no wonda ɓe wondira allahu wonde ɓe wowlaade. tawi ko woni sabab nusul aya on ko oɗo neɗɗo ka gaswatu banil mustaliq e fewdoɓe yawno on ɗo gaswa oɗo wiyeteɗo abdoullahi ibnu ubay ibnu salul woni ra'isul munafiqina fil madina. o yi'i wonde gere naati hakkunde sahabaɓe ɗiɗo iblisu alayhi la'na suwon sini hakkunde neɗɗo mo tata ko juhaniyun ay minal muhajirin jeyaɗo e yimɓe makka ɓen e neɗɗo goto mo tata ko jeyaɗo e minal ansar jeyaɗo e yimɓe madina ɓen. wa iblis ari sowon sini hakkunde maɓɓe ɓe falama haɓude. on saati kanko abdoullahi ibnu ubay ibnu salul o ari o dami o noddi ɓeɗo yimɓe madina o inni yalal ansar ey ko onon yo yimɓe madina o wallata siɗɗo moɗon on himo haɓede. on saati o dari o inni ma masaluna wa masalu muhammadin illa kama yaqulu alqa'ilu sammin kalbaka yakuluk. o wi wonde misal maɓɓe kamɓe yimɓe madina ɓen e misal nelaɗo alayhi salatu wassalam wa haali wasi wana no wowlirowo wowlirta noon. o inna hey ne'u bareeru maɗa ndun haa ndu janɗan nu ƴakkama. dari o wi woɓa ko kamɓe werni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa nelaɗo on ɓittinama madina e makka ɓe senike madina ɓe werni nelaɗon ɗon alayhi salatu wassalam e sahabaɓe muɗum ɓen. o hande kadi joni no heɓade e sahabaɓe maɓɓe iwɓe makka ɓen wonɓe darade haɓa kañum kamɓe e madina ɓen. o wowni ngol ɗo konngol kanugol. yeeso ɗum o dari o inni la in raja'tu ila almadinati o wi la akhrujanna minha al adal. o wi si tawi hawri mi innike mi hewtoyi madina e ngal
mi yaltinay o jaasuɗo nder ton tawi ko o faandi ko nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. nde wowluno ɗum o marno ɓiɗɗo wiyeteeɗo abdullahi ibnu abdillahi ibni ubay ibni salul. on saati on ɓiɗɗo makko ɗon tawi ɗum ɗo walanaaki mo mettimo moƴƴa waɗi kanko ko o gomɗinɗo wonno. sahabajo gooto no ɗon nun no wiye zayd ibnu arqam. kamɓe zayd ibnu arqam radiallahu anhu ɓaɓe humpitike nuɗo muraado ɓe hewtiti ɓe humpiti ɗum nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko kanko abdullahi ibnu ubay ibnu salul o wowli kon. yeeso ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe noddimo kanko abdullahi ibnu ubay ibnu salul ɓe landike mo o wooliri allahu tabaraka wa taala wonde o laali ɗum wona goonga. dal ɓiɗɗo makko on kañum madama ko gomɗinɗo o o habbiti baabe makko ka dambugal madina tawi o ari o diisinike nelaaɗo alayhi salatu wassalam haa gasi ɓaawo darke ka dambugal madina o habbi baabe makko haa baabe makko hewti. baabe makko hewti mo jogi kaafa o wi wonde baabe makko naatata e nder saare madina nden haa baabe makko wi'a hoore mum ko kañum woni al azallu ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam woni al aaz. o baabe makko woni ɓurɗo jaasude on ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam woni ɓurɗo teddude on. baabe makko ndaari tawi pellet si tawi hawri o wowlaali ɗum ɗo oɗo ɓiɗɗo makko taƴe mo woni ɗaande o wowli. kañum ɓiɗɗo makko on tawi ɓernde mum nde waalaaki o ari o disini nelaaɗo alayhi salatu wassalam o landiɓe wonde si tawi hawriɓe mari haaju e hoore baabe makko nden o wallahi makko o yahay o taƴa nde haa gasa o adda nde yeeso maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam. ɓe maaki wata waɗu ɗum accumo o wona ka o woni wata yimɓe ɓen innu wonde kala jokkuɗo lammiɗo warde mo. on saati zayd ibni arqam ɓaɓe humpiti ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam kañum ibnu ubay ibnu salul o fenni ɗum o yeddi zayd ibni arqam ɓe maaki ɗum addani mi yoomere mi yehi ka suudu an mi tawi wahi joni wasi tawi hawri nelaaɗo alayhi salatu wassalamu mi fenaniɓe. on saati allahu tabaraka wa taala tippini ngol cortewol ngol o nodditiri kamɓe naafiɗiɓɓe. on saati o tippini ɗon ka suratu tawba yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata alkufri wa kafaru ba'da islamihim. o ɗum kanko abdullahi ibne ubay ibne salul nde yawno ha ɓaawo nawni on saati nawnare makko nden tiiɗi moƴƴa yehi haa o maayi. ɓiɗɗo makko on ari tawi nelaaɗo alayhi salatu wassalam o inni haray mo faalayo nelaaɗo alayhi salatu wassalam okkumo dolokke maɓɓe. si tawi on ɗon dolokke ɓe hendike mo ɓe ɓornaymo kañum abdullahi ibnu ubay ibnu salul hara on ɗon jeyete e kasangeeji makko ɗin no gasa allahu tabaraka wa taala yaaforaymo sabu ko tawi kon himo ɓorni dolokke nelaaɗo alayhi salatu wassalam ka kaburu makko. ono nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki misalantaako makko toriɗaalankon kono noon o dolokke an ɗo kamisi hada la yughni anhu min allahi shey'a. oɗo dolokke an o duncanoytamo hay e hunde e letti allahu de mi jonnetemo no ɓe jonni. on tuma o artoyi kadi o inni joni ko o faala ko yo nelaaɗo alayhi salatu wassalamu juulu fure baaben makko on no gasa kamɓe si ɓe torike odi allahu subhanahu wa taala o jaaboto. nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe fokkiti umar bne alkhatabi radiallahu anhu ari dari yeeso maɓɓe kamɓe umar ɓe maaki ya rasulallah atusalli ala janazati hada almunafiq e on juulay e hoore fure oɗo neɗɗo mo tata ko naafiqiijo. nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam la'alli iza zidtu ala 70 la'alla allaha tabaraka wa ta'ala an yaghfira lah. andi jomi me wi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfira allahu lahum. hay si a toriki allahu yo yaafo ɓe laaɓiji 70 allahu yaafotako ɓe. nelaaɗon ɓe maaki hi no gasa simi ɓeydi e hoore 70 on
allahu jalla wa ala yakoto andi hay joni yurmede no e ɓernde maɓɓe ne on sati ɓe seeni ɓe juuli pure makko few ɓe fokkiti kadi tawyegol ka surrugol on sati jibrilu alayhi salatu wassalamu ardi e ayeje allah tabaraka wa taala o wi la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kanko allahu tabaraka wa taala o wi wata juulu e hoore fure hay goto e ɓe hande kadi si goɗɗe maɓɓe maayi ta juulude o waɗi noon ɓe yeddi allahu e nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓe maayi ko ɓe fasiqiɓe idan la budda lana an nufarriqa bayna alsahabati walmunafiqin ko ɓe senniniren hakkunde sahabaɓe ɓen kañumma e nafiqiɓe jokkunoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum ɓe maaki wonde ya innu ko ɓuri moƴƴude e kañum noon ɓen sahabaɓe ɗon nden hirde ɓurde moƴƴude kadi e jireeli ɗin fof e ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓuri moƴƴude e ɓen ɗon fuu kadi arano on ko aboubacre as-siddiq radiallahu anhu immo on ko umar ibne alkhattabi radiallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalam no ari hadise nde wonɗo ka sahihayn hadise oɗo amr ibne al-as radiallahu anhu ɓe seeninoɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam ayu nnasi ahabbu ilayk ɓe maaki ko onon yo nelaɓe allahu sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɓen fof ko hombo ɓurɗo yiɗude ɓe maaki aicha ko aicha radiallahu anha on sati kamɓe amr ibne al-as ɓe maaki min arrijal ɓe maaki abouha ka worɓe ko baaben makko mi ɓuri yidde on sati amr ibne al-as ɓe maaki summa man yeeso ɗum hombo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki summa umar yeeso ɗum ko umar oɗo hadis mo ka sahihu lbukhari mo ka sahihu muslim nelaɗo mbanginani alayhi salatu wassalam ɓural aboubacre kañum may umar ko wona noon ɗo are hadise maɓɓe kadi mo tawata imo itta e sahabaɓe ɗuɗuɓe ɓe jeeya e maɓɓe ali ibni abi talib ɓe jeeya e maɓɓe anas ibni malik ɓe jeeya e maɓɓe jabir ibni abdillah ɓe jeeya e maɓɓe abu saidin al-khudriy radiallahu anhum ɓeɗo hadise on ko hadise mo tawata ko sahihun bi majmu'i turuqi se ndaari ka silsilatu sahiha lil imam al-albani ɓe sellini kañum hadise o nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde aboubacrin wa umar sayyida kuhuli ahli ljannati min alawwalina wal akhirina illa al anbiyai wal mursalin ɓe maaki wonde aboubacre e umar ko ɓeeɗo wonoyta kooho kala ƴaƴƴormaɓe ɓen ka nder aljanna gilay aranɓe ɓen haa e sakkitiiɓe ɓen siwana annabaɓe ɓen e nelaaɓe gila ka aranɓe haa ka sakkitiiɓe sinatoyama aljanna ko aboubacre e umar wonata kooho ƴaƴƴormaɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe siwana annabaɓe ɓen e nelaaɓe ɓen oɗo kadi hadis ko jantiiɗo ɓure ɓeeɗo ɗiɗo woni aboubacre kañumma e umar oɗo waɗi sahabaɓe ɓen tigi no tabintinnoɗum se ndaari ka sahihul bukhari no ari ɗon asari ittaɗo e abdullahi ibni umar radiallahu anhuma ɓe maaki kunna zamana rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam la na'dilu bi abi bakrin ahadan thumma umar thumma uthman thumma natruku ashaba rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama la nufaddilu baynahum ɓe maaki menen men laatino e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam menen saha maɓɓen hari men fonnata hay gooto e aboubacre ko mi wiyayno ko aboubacre goo yeeso ɗum men inna umar ɗiɗi yeeso ɗum men inna usman tati on saati noon sahabaɓe luttuɓe ɓen men tertoɓe ɗon men ɓurnata hay gooto e dow goɗɗo ɗum ɗo ko hunde nde tata ko ɗettande e sahabaɓe abdoullahi ibne umar no pilli ɗum ɗo no ka sahihul bukhari ko wona noon se ndaari oɗo ɓiɗɗo seydna aliya e rahimahullah oɗo ɓiɗɗo maɓɓe maketeɗo muhammad ibnu lhanafiya asar on no ka sahihul bukhari o arno ñande goo o tawi baaben makko ali ibni abi talib o wii ya abati
ayu nnasi khayrun ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. E nder yimɓe ɓen fof e ɗeɗo mofte ko hombo ɓuri moƴƴude ɓaawo nelaaɗo alayhi salatu wassalam. sayyidina ali aɓe maaki radiyallahu anhu ko abubakrin. abubakr o saati kanko muhammad ibn al-hanafiya o wi qultu summa man ya abati, inni yeeso ɗum kadi hombo. baaɓe maɓɓe maaki wonde summa umar, yeeso ɗum umar. ɓiɗɗo sayyidina ali o muhammad ibn al-hanafiya o wi fa khashitu an yaqula summa uthman fa qultu summa anta ya abati fa qala ma ana illa wahidun min almuslimin. o wi mi huli wata mi landito ɗon joni ene ko hombo kadi baaɓe ngan inna ko usman, minna usman no ɓuri baaɓe ngan. on saati mi inni yeeso ɗum onon ka. o wi baaɓe ngan ali ibn abi talib ɓe maaki min mi wonaali si wona komi goɗɗo e julɓeɓe. idan ɗum holli jaka ali ibn abi talib kana yufaddilu aba bakrin wa umara ala nafsihi. ali tigi hari ɓe ɓurnayn aboubacry umar e dow maɓɓe. on asarno ko sahih al-bukhari. oɗon si tawi en ndaari kañum ali ibn abi talib tigi asar tabituɗo e maɓɓe, se ndaari ka sunna li ibni abi asimi. kamɓe ibn abi asim ka sunna maɓɓe ɓe filli on asar ali ibn abi talib. ali ibn abi talib ɓe maaki holɗum, ɓe maaki wonde la yufaddiluni ahadun ala abi bakrin wa umara illa jalattuhu hadda almuftari. ɓe maaki min ali hayi e gooto ɓurnataala e dow aboubacre e umar si wona mi focca e mo tawa ko foccande loyru neɗɗo mo tata ko neɗɗo fenɗo. ɓe nganndi neɗɗo fenɗo tooñi goɗɗo wonde mo waɗi zina taynano woliri mo wana foccede loyru 80. ali ɓe maaki radiyallahu anhu ɗum kaka hoore gangunal kuufa ɓe maaku noon wonde kala innuɗum min ali miɗo ɓuri aboubacre walla miɗo ɓuri umar mi foccaymo loyru 80 ka yaggingol mo ko waɗi noon o feni fenande moolanande. oɗo ko asar tabituɗo ka assunna libni abi asimin rahimahullah. idan aray koye wattuyli moƴƴa anden aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko ɗum kamɓe cheikhon ɓe woni jantanade. ko ɗum waɗi si ittama imam ahmad ibni hambali ɓe maaki man faddala aliyan ala abi bakrin wa umara aw qaddamahu alayhima fi al-imamati wal fadilati duna an-nasab fa huwa rafidiyyun mubtadi'un fasiq. kamɓe imam ahmad ibn hanbal ɓe maaki man faddala aliyan, kala on ɓurnuɗo sayyidina ali radiyallahu anhu ala abi bakrin wa umar e dow aboubacre e umar aw qaddamahu alayhima walla o ardini sayyidina aliya e dow maɓɓe fil imamati ka almamaku o inni ko ali hanuno lontade wona aboubacre wona umar. wal fadila o ardini kadi ali e dow maɓɓe ka ɓural o inni ali no mawni no teddi no moƴƴi ɓuri aboubacre e umar. dunan nasabi ko wona ka dambe, wannon ka dambe ɓe nganndi ali no ɓatti nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓuri aboubacre e umar. ɓe maaki kala waɗɗo ɗum haray fa huwa no on ɗon rafidiyun ko rafidayankejo mana ko shi'ajo rafidiyun mubtadi'un bida'ayankejo fasiqun fasiqijo. lasban o waɗi si tawi imam ibnu hasmin kamɓe ɓe maaki wonde ɓaɓe landama ko hombo innete shi'ajo rafidayankejo ɓe maaki ko man qaddama aliyan ala abi bakrin wa umara fil imama. kala on ardilɗo ali e dow aboubacre e umar ka ardagol o wi ko ali hanuno lontade ko huwa rafid. oɗo ko shi'ajo rafidayankejo. idan ko ɗum ɓe maaki wa qul ay ayyuha sunni innu ko ayyo neɗɗo sunna hara ko a fiɓuɗon inna khayra nnasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ba'da muhammadin ɓaawo nelaaɗo muhammad alayhi salatu wassalam wazirahu ko wallindirteɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo ɗum woni aboubacre e umar. ɓe maaki summa uthmanu larjahu yeeso ɗum tammo on ko usmanu ɓurɗo jiccude on fiyon ɓe maakani larjah waɗi salaf hiɓe lurri ɓe fotti wonde aboubacre e umar ko ɓen ɗon ɗiɗo ɓuri moƴƴude. jooni noon hene ko hombo hikkata ka tammol ɗon ko usman
kaako Ali ka ɓural amma ka lontagol kan ɗum ɗon ɓe fotti wonde ko Usman jon non ka ɓural hakkunde Ali e Usman ko hombo ɗeftata on place tanmo ɗon on salaf no lurri wona Cheikh l'Islam ibn Taymiya ɓe janti konguɗi tati no woodi karmokoɓe salaf yaaruɓe wonde ko Usman ɓuri moƴƴude ɓe maaki wonde ko ɓen ɗon ɓuri ɗuɗude karmokoɓe woɓɓe go yaari wonde o ko Ali ɓuri moƴƴude edi Usman woɓɓe go e karmokoɓe waɗi tawakkuf edi wono ɓurɓe ɗuɗude ɓen e karmokoɓe salaf ɓen ko yaari ko Usman ɓuri moƴƴude e dow kañum Ali ibn Abi Talib ay kañum nasimon ɗo tigi ko noon ɓe yaari ko ɗum waɗi si ɓe maaki summa Usmanu larjahu yeeso ɗum Usman mo tawata on kanko ɓuri jiccude e wonugol tammo on ka ɓurɓe moƴƴude ɓe maaki wa rabi'uhum nayabo maɓɓe on khayrul bariyati ay khayrul khalqi ko ɓurɗo moƴƴude on e tagore nden ba'dahum ɓaawo maɓɓe ɗum woni Ali ibn Abi Talib ibnu ammi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haliful khayri bil khayri munjahu haliful khayr halifu shay'i wa lazimuhu ko inete halifu shay'i wa lazimuhu haliful khayri ay lazimul khayr bimana waɗɗo ndirɗo e moƴƴere ko yiɗa moymo golla moƴƴereji ko yiɗa moymo hula Allah subhanahu wa ta'ala woni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ay bil khayri munjihu ana mudun ko ma'khudun min an-najah an-najah bil ha'i ma'na mudun ko tahsilul maqsud woni hunnugol fanun nden yani bil khayri munjihu ay bimana muhassilun bil khayr ko latinowo fandunde moƴƴere kamɓe Ali ibn Abi Talib siɓe fandike ko moƴƴi Allahu tabaraka wa ta'ala no okka ɓe kutu ɓe latina nden moƴƴere si ɓe halfinama moƴƴere kadi ka diina ɓe darantonde ɗum ɗo yiɗen seedi wanno nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makuno wonde la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llahu wa rasuluhu yaftahu llahu ala yadi ɓe maki jango mi jonnayi o drapeau islamu ɗo neɗɗo mo tawata himo yiɗi Allahu jalla wa ala mo yiɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam Allahu jalla wa ala no yiɗi mo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam no yiɗi mo oɗo hadith ko hadithun yadhkuru fadilata Ali ibn Abi Talib oɗo hadith ko jantotoɗo moƴƴa ɓural Ali ibn Abi Talib wannon ko moƴƴere molananen yo nelaɗon seedanoma alayhi salatu wassalam anta tuhibbu llaha wa tuhibbuhu ayi ɗa yiɗi Allah on ɗa yiɗi nelaɗo makko wa yuhibbuka Allahu wa rasuluhu Allah on e nelaɗo mum kan no yiɗuma wallahi kala heɓuɗo ɗum o heɓi ko ɗaɓɓa ko fu wannon karmo koɓɓen ɓe makay wonde ko fanunde nden nde fo mayre laysa sha'nu fi an tuhibba wala kulla sha'na fi an tuhabba anta ani fiyake on wana wiwgol tun anda yiɗi Allahu da yiɗi Allahu won woni tigi tigi fiyake on ko yo Allahu yiɗi si Allahu jalla wa ala yiɗi mara heɓi ko ɗaɓɓa oɗo noon Ali ibn Abi Talib huwa yuhibbu llah wa yuhibbu rasulallah wallahu yuhibbuhu wa rasulullahi yuhibbuhu jama'a khisal alkhayri kulliha no ko moƴƴere molanande ayi haliful khayri ma'na munum ko lazimul khayri ko dumiɗo e moƴƴere ɓornodirɗo e mayre bil khayri munjihu ko laatinowo kadi moƴƴere nden ɗum waɗi nde nelaɗon jonnunoɓe drapeau on ha gasi ɓe immi nden ñanden tawimo kala no faala jonnede drapeau par ce que ari goto e maɓɓe anda ko hon ɓa weeti bimbi sahabaɓɓen dawi law ɓe ari tay seydina ali a gite no musa ɓe radiyallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ayna aliyun ko honto ali woni sahabaɓe go maki huwa yashtaki mo wullitade gite ɗen no musdem nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki udu'uhu noddanelam ɓe noddoyi Ali ibn Abi Talib seydina ali a ari nelaɗo on mocci gite maɓɓe ɗen ɓe tutti e majje tutaɗe cewɗe gite maɓɓe ɗen ɓuttiri wasitayi ha hande yitere musali ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam jonni ɓe drapeau on ɓe yeyle ɓe udditi Khaybara waɗi si tawi Ali ibn Abi Talib
kala ndaruɗo manaqibu aliyin o tawa ahli sunnati wal jama'a no teddini ali moƴƴa ɓe kala shi'a arrawafida ɓe innay wonde ahli sunna teddina ali ibni abi talib ɗum na gon naaren defte sunna ɗen karmokoɓe hadis ɓen ko windi kon ɗaɓɓitoye manaqibu aliyin ko honto ɓe janti fi ɓuri ali ibni abi talib ɗen en taway ko pellet ahli sunna no teddini ali ibni abi talib waɗi si tawi ali ibni abi talib tigi no teddinno ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam aboubacre e umar wannon ali ɗettuno geɗaljo muɗum woni ummu kulthumi okki umar ibn al-khattab sayyidina umar jombuno geɗaljo sayyidina aliya yon noon si tawi shi'a rawafida kamɓe ɓe inni umar ko kefeero wonno ko honno ali ɗettirta ɓiɗɗo muɗum gomɗinɗo okka kefeero waɗay wattaka ay kañum ali ibni abi talib ɓe innitirno aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu ɓe marno geɗaljo wiyeteɗo aboubacre as-siddiq si ali no fiɓuno wonde hihi ko pellet aboubacre ko kefeero wonno ɓe innitirenom ɓe watta enen ɗo innitire kefeero enen le imanuji men ɗin ɗen anndi no ɗi wayi enen e tiiɗude imanu wi'iren no en innitirta kefeero ali ibni abi talib ɓe annduɗen ɓen ɓe wakkiloto innitirgol kefeero ara ko biyon ɓe waɗanta hatta kañum geɗal ɓe ali ɓen tigi geɗal ɓe ali ɓen tigi no marno ɓiɓɓe ɓe ɓe innitiri aboubacre kañum may umar no jeyano e maɓɓe alhasan walla alhusayn ɓe innitiri aboubacre kañum may umar waɗi si tawi faamen moƴƴa wonde alaaka molanaɗo no wonno hakkunde maɓɓe kamɓe koto e konnaagu alano hakkunde maɓɓe hari ko teddungal wonno hakkunde maɓɓe ñande kadi usman ibni affan sahindinano nde ñanden hari alhuseyni e alhasan no jeeya e gardunoɓe galle usman ɓe est ce que seydna ali e imminay ɓiɓɓe mo yehe gardon kefeere ɓe waɗa ɗum ɓe watta hari ɓe dari ka dammugal kono arnoɓe warugol ɓen ɓen ɗon ko ɓaawo woni ko ɓe naatirni ɓe rewali ka dammugal ɓa ɓe naatiri hedde ɓaawo tawi no wondi e maɓɓe geɗaljo e oɗo aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu wiyeteɗo mouhammad ibne abi bacry ɓe anndi on ɗon kaka hajjatul wada ka laawol woni ko jibina ɓa o ari usman ibne affan ndaari mo ɓe maki wallahi ya muhammad si tawi baaben ma no wuruno woni aboubacre baaben ma jaɓatano nde waare anɗo nde jaasine baaben ma no teddinno nde waare ka seydna usman makannomo ɗum ɗo o ɗon kisan o rutti o yalti ngal o memali ɓe o daraki kadi haa ɓe wara o ɗon o yalti kanko mouhammad ibne abi bacry wari buyno mal suba ɓe inna mo tawano e warɓe ɓe ya subhanallah o tawano o arduno e maɓɓe haa o hewti kono ka seydna usmana makannomo ngol ɗo konngol kanko neɗɗo on o rutti kisan o yehi eɗen haray ɗiɗo fof ko piiji ɗi duwaɗen ittude e haqqille meɗen ɗen annden sahabaɓe ɓen ko ɓe jogondirnoɓe wonnooɓe nene gooto baaba gooto ɗulle ayeje kadi seedi ɗum aray ɗum ɗon koyen ittu ɗum ɗon ka haqqillaaji meɗen wona yimɓe faamuɓe wa innahum larrattu la rayba fihim ala nujubi lfirdausi binnuri tasrahu awa kamɓe naasimo on rahimahullah ɓe ɓanginande en ɓeɗo nayoɓe ɓe tawata ko kamɓe ɓuri moƴƴude e dendangal ɗeɗo mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en kadi no ardi noon tartibu maɓɓe on bi mana no ɓe hikkodiriri noon woni aboubacrin thumma umar thumma uthman thumma ali radiyallahu tabaraka wa taala anhum ɓe maki wa innahum no ɓeeɗo ɓe dendangal maɓɓe larrahtu o ɓe dental
إنما الرهط أنا إمام النووي بماكر لون عليه رحمة الله بماكر الرهط وجماعة دون العشرة وأنا أمر قدنت اليم بتوات بتما سفو وبه النتي الرهط كهال عرب أرمكو بماكي أنا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن حفظهم الله بماكر نونك شرح مأبه واللي كرمكو بماكي الرهط معنى مدن وقوم بين الثلاثة والعشرة ويمبه بتاوتا كون بحقه جلتته ها سفه وبيدو بيتي الرهط على كل حال وإنهم نبيدو للرهط وبدنت الغلتوة لا ريب فيهم سكوا على إفياك مأبعون أي بمعنى لا شك فيهم سكوا على إفياك مأبعون على نجب الفردوس النجب معنى ملك النوق إنما النجب هو نجلولي على نجب الفردوس أي على نوق الفردوس إدو جلولي الجنة فردوسيون ولو يأتون بالنور وندو دي اندايغو توا تسرحوا فنو جلولي دي ننبر دي بيمينا وشمالا ننبر دي بنانو إنيامو ننبر دي بكالا نكيلي دي بفالرا عندي ثبت ينلانو صلى الله عليه وآله وسلم وندن وودي جلودي كندر الجناجي جاء حديث ثبت لنو حديث مأبه وندو كصحيح مسلم إتالو يودو صحاباجو وني أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما كن يندقور نقوتو أرنو وأدن جلو بووتا وجلمي نلانو صلى الله عليه وسلم وما في وند مندن جلوبك وأدرين بكو في سبيل الله ونلانو عليه الصلاة والسلام دار كتاوتا قدوم ببورة مؤجد كويلة الله تبارك وتعالى رب نورا بلوم كما نلانو عليه الصلاة والسلام بما في لك بها 300 ولا 700 الشك عندي في الجنة كما في كم من الله عليه الصلاة والسلام وندن بعدهم جلوبا بجنو دادو الله تبارك وتعالى يبويته او اوكويته يوكي مبا كيرمين مكو جلودي تيمئ تتي ولا جلودي تيمئ جئدي كالجنة ndo holli wonde jakano tabiti gelodi no wodi kander aljannabi Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli halin si innama gelodi no ton ala ko en faamu nasifa di gelodi wondi ga sabu wonnum Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bimaki ma min shay'in fi dunya يشبه مما في الجنة إلا في الاسم بما في على هاي هون كوني كأدنى دو وتوات ننبي كوني كون كالجنة سوانا كإنده إنما تشودي كالجنة إنما تشودي كأدنى دو وإنده ننبي حقيقة وناغوت إنما نيامتي كأدنى دو مثلا إنما موينتج كأدنى دو كرويجي دين كأدنى إنما موينتج كرويجي دين كالجنة
kaka inde nandi haqiqa on na gootu wana noon si tawi innama sonnaade ka aduna ɗo innama sonnaade ka aljanna ko inde ɗen woni ko nandi alhaali maɓɓe on wana gootu idan ko hollugol wonde ko woni kon ka aljanna no mawni hattirde mawnogol ɓuri ko woni kon ka hoore leydi ɗo few annon nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki hadisa abi hurayrata wonɗo ko sahihayn ɓe maaki wonde lamawdi'u sawti ahadikum fi ljannati khayrun min addunya wa ma fiha ɓe maaki goɗɗo e mon sinaati aljanna nokkuure makko ka tuggordu makko ndu waalotoɗon ndu leggal makko ngal ka waalotoɗon kunɗon nokkelum e fanɗude ɓe maaki kunɗon e ko woni e makkun kon no mawni no laba no foti no teddi no tiiɗi ɓuri aduna on e dendangal ko woni e nder aduna on e nemaaki ara ko nokku ka tuggordu makko ndu waalotoɗon tu waɗi si tawi neɗɗo ta hoditor ngurdan aduna ɗan ɗum ɗaynamo haa oron ka heɓude aljanna sina ɗum haray o woni neɗɗo mo tata ko neɗɗo fuuyuɗo ɓeɗo sikke alaa wonde ko yimɓe ɓe tawata ko naato yeyɓe ka aljannaji allahu tabaraka wa taala aljanna ɓurɗo towude o woni alfirdaus tawa kadi ɓe waɗɓe to ɗin ɗon gelooɗi wondude e ndaygu ngu allahu tabaraka wa taala ndayginiran taɓeta ɗin gelooɗi no jimbiniraɓe nokku kala nokku ka ɓe faala ɗum ɗo enen ahlusunnati waljamaa hiɗen fiɓi ɗum بخلاف ما يعتقده الشيعة الروافضة وبخلاف ما يعتقده الخوارج نلوتو نري اكو الشيعة الروافضة بفبكم نلوتو نري كو خوارج كان بفبكم ولنهم الشيعة الروافض dengan kamɓe ɓe heferdini sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe dendangal maɓɓe ɓe ittintini sahabaɓe yogaɓe wattude e ɓengure ali ibni abi talib nden ɓemɓe ɓe ittintini ɓe jiha e maɓɓe oɗo bilal ibni rabah ɓe jiha e maɓɓe oɗo sahabajo abu dharrin al-ghifari نجيها يا مأبي مقداد بن الأسود نجيها يا مأبي عمار بن ياسر بيلو واتد علي بن أبي طالب الحسين الحسن الجدل بكانوا علي بن أبي طالب بين يوم من فاطمة بيلو كانوا شيئا يئي وند بيلو به فردانو كو بيلو بجدي كو غومبيل بي wonno bawo melano عليه الصلاة والسلام في جده amma luttituɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe aboubacre en umar en usmane en kañum may ɓe sahabaɓe luttuɓe abdourahman ibne auf en talhatu ibne ubaidallahi en saad ibne abi waqas en said ibne zeyde en abou ubaidata amir kañum ma e ko wona ɓeɗo e sahabaɓe luttituɓe ɓen fof ɓe inni ɓaawo nelaaɗo on feƴƴinde haulai irtaddu ɓeeɗo fof maɓɓe ɓe murtuno ɓe wonti heeferaaɓe ɗo ko tan a moolanaaɗo tata ko mawɗo waɗi ɗum ɗo ko hollugol wonde jakayo kamɓe ko ɓe faami ko ɓuri bonde e mofte nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ko sahaaba ɓen nelaaɗo maati alayhi salatu wassalamu khayrul quruni qarni ko ɓuri moƴƴude e jireeli ɗin fof yeeɗo mofti an ko hirde an nden kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maakani en hadise selluɗo tel ɓe maaki la tasubbu ashaabi ɓe maaki law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa hadise wonɗo ka sahihayn tayle ɗum ko feƴƴino ko hakkunde khalid ibne lwalid e abdourahman ibni auf radiallahu anhuma ɓeɗo ɗiɗon noon ko sahaba ko woni khalid ibne lwalid no jiha e min almutaakhirin abdourahman ibne auf no jiha e min alsabiqin al awwalin bimana abdourahman ibne auf no jiha e attiɓe natude islamu ɓe khalid ibne lwalid kañum no jiha e sakkitiɓe natude islamu ɓe joni noon ɗa
Khalid ibn al-Walid kañum e Abdurrahman ibn Auf lurral naati hakkunde maɓɓe. Khalid ɓe wowli Abdurrahman ibn Auf konngol ngol tatangol muusi Abdurrahman ibn Auf. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki la tasubbu ashaabi, wata o yennanan sahabaɓe amɓe. no andale Khalid ibn al-Walid ko jiyaɗo e sahabaɓe maɓɓe. ɓe maaki wonde si tawi goɗɗo e moɗon itti yeru fello uhudi ngon kanŋe sadaka, hara on tigi ƴettu yeru fello uhudi ngon o peesi ngo, tonaji ko ngo yaltini ko fof o ƴetti waɗum ɗum kanŋe, o okkitiri fof sadaka ta ko ikhlasan lillah, riya a tusdilla nder ton. ɓe maaki haray on sadaka makko ɗon hewtata yeru muudore, sadaka ko sahabajo okki walla feccere muɗum. kamɓe haysi ɓe okki feccere muudore sadaka, enen en okki yeru fello uhudi ngon sadaka, ɓe ɓura en baraji ka Allah. ɗum waɗi si tawi ɗumma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe maaki wonde umiru an yastaghfiru li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fasabbuhu. shi'a rawafida ɓe yamirama yo ɓe torano sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu yaafuye, kamɓe ɓe waɗali ɗum, ɓe yenni sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. ena ɗum allahu ko manti ko groupeaji tati yimɓe, groupeaji tati ko almuhajirun wal ansar walladina ittaba'uhum bi ihsan. kanko allahu tabaraka wa taala o wi lilfuqara'i almuhajirina alladina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هؤلاء هم الذين اتبعوهم بإحسان. إذا ما دام أجيتاك أجرف ورنو ولي بدو يتبع المهاجرون، أجيتاك أجرف دمهم ولي بدو يتبع الأنصار. المهاجرون كفروا نقطن المدينة، الأنصار كتاكا من المدينة. دوسي أمالة تتبعها أجرف تمهم. الله والذين جاءوا من بعدهم den artuɓe ɓaawo maɓɓe yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. man alladhina sabaquna bil iman? wonmo atti en e gonɗinal ngal assahaba. waɗi kanko jomi meɗen tabaraka wa taala wiwno ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. ari ko wonmo wuruno on tum sahaba ɓen ka فقال الله وينو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. أريكم بورنا. فقال وينو كان الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أريكم به صحابة. فقال وينو وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أريكم بورنا صحابة. إذن pero sahabaɓe shiya arrawafida kamɓe ɓe dari ɓe heferdini ɓeeɗo ɓe ittintini ɓeeɗa ongol bongol. khawarij kamɓe kadi ɓe ari shi'a kañum mo shi'a ɓuri mawninde on. khawarij kamɓe ɓe ari kamɓe ɓe ɓurti jasinde on ɗon. kamɓe khawarij ɓe inni aliyun kafir. shi'a kañum woɓɓe maɓɓe no inde to aliyun huwal ila, kanko woni reweteɗo. woɓɓe wi wonde aliyun ko ali woni annabi, kamɓe on no annabajo mo jibrilu nelano yo yottinge mum on jibrilu janfi. on waɗi so ɓe mari wirdu mo ɓe innata khanal amin, jibrilu hoolaɗo on janfike. ɓe inni wo nelaɗo alayhi salatu wassalam e ali no nandi ha kal ghurabi lil ghurabi, wona sondu no wani non sondu ko nden fedde ɓe innata al ghurabiya. ɓe inni wo jibrilu ɓa nelama e ali ari falji ari tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam yottini e nelaɗo on.
khawarij non kañum kamɓe ɓe ari ɓe darti shi'a hattirde dartagol ɓe inni ali mo wonɗo mawninde o huwa kafirun billah ɓe inni ali ko kefeer ɓe hattali ɗon ɓe wi muawiya ibnu abi sufyan kadi ko kafir ɓe hattali ɗon ɓe inni aisha ummul mu'minina habibatu rasulillahi ibnatu habibihi ɓe inni on ɗon kadi kafiratun billah ɓe hattali ɗon ɓe wi talhatu ibnu ubaidallahi kafirun billah kamɓe khawariji kadi ɓe heferɗiniri ni so yoga e sahabaɓe ɓe inni wono jeeya e ko ɓen ɗon heferɗi kon sabu ko ɓe jaɓi kon yo goɗɗo ñaawu hakkunde maɓɓe wo allahu wi inil hukmu illa lillah tawi ɗum ɗo ko majjere e angal faamugol inil hukmu illa lillah mana muɗum ñaawoore koko allahu tippini kon hana ñaawireede kono ko on bono ñaawata ɗum non ko malaikaji warata ñaawa la ko yimɓe ɓen tigi ko waɗi si allahu wii fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqi llahu baynahuma on hakaman min ahlihi ko min almalaika la min bani adam wa hakaman min ahliha ko min almalaika la ko min bani adam idan waɗi si abdullah ibni abbas ɓe senino ɓe tayɓe ɓe holli ɓe wonde ko angal faamugol maɓɓe ko allahu faandi kon non idan shi'a arrawafida ɓe heferɗini sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe dolle ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓe ittintini ɓeeɗaɓe jantide nanen e ɓenguure ali ibni abi talib ndin kañum kadi khawarij ɓeɗo kadi e hoore maɓɓe ɓe heferɗini yoga e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam enen ahli sunnati wal jama'a tabintinɗe wonde assahabatu kulluhum udul sahaba ɓe fof ko nunɗuɓe ɓe fof ko ɓe moƴƴuɓe allahu tabaraka wa ta'ala o wii wonde e laqad radiya allahu ani almu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara kanko allahu tabaraka wa ta'ala o weltanike ɓe kanko tigi o sifiɓe o wii koɓe gomɗinde kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna alladhina yubayi'unaka tahta ash-shajara innama yubayi'una allah yadullahi fawqa aydihim ɓe ɗo ko sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kanko allahu tabaraka wa ta'ala o mantiɓe muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ko ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum o janti fi maɓɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala alamandeji ɗi o wowluno fi maɓɓe wonɗi ka tawrat e alamandeji ɗi o wowli fi maɓɓe wonnoɗi ka injil allahu jalla wa ala o wi tarahum rukka'an sujjadan yabtahuna fadlan min allahi wa ridwan ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko kamɓe ɓuri moƴƴude e ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam enen tabintinde ndun e hoore pellital waɗi noon allahu jalla wa ala o wi e wonde wassabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladina ittaba'uhum bi ihsanin radiya allahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar o wi ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe gila e ɓeɗo ɓe tawata ko fernoɓe ɓen ɓe seeni madina e ɓeɗo takamɓe madina wernunoɓe ɓe madina e o wiiti kanko wallahu e kala jokkituɗo ɓeɗo e laawol moƴƴol o arti tawi o heferɗintaɓe o arti tawi o yennataɓe o arti tawi o aybintaɓe o arti tawi hawri ko o yiɗuɗoɓe o añaaɓe o konnakiɓe allahu wi radiyallahu anhum o yiɗi ɓeɗo fof o weltanike ɓe wa radu an ɓe fof kadi ɓe weltanoytomo kanko allahu ñande o yoɓi ɓe joddi makko ndi o wi wa a'adda lahum o maraniɓe kadi jannatin aljannaji tajri tahtaha al anharu ɗi tawata no doga sengoley majji no ila sengoley majji canɗi nemaji canɗi ndiyam canɗi ɓiraɗam canɗi beere aljanna canɗi njuuri e ko nandi sifaɗi ɗo fi si allahu wi e wonde ɓeɗo fof ko aljanna yaa nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓangini ɗum goɗɗo arti inni wonde ɓeɗo ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko yiite jahannama yaata en andi oɗo ko neɗɗo majjuɗo waɗi si imamu sha'abi ɓe maati
wonne ko pellet shi'a ar-rawafida sharrun min al-yahudi wan-nasara ɓe maaki shi'a hiɓe boni ɓuri al-yahudu ɓe boni ɓuri an-nasara ɓe maaki fiyon wonne al-yahudu si a landike ɓe e mofte maɓɓe ɗen fof ko homɓe ɓuri moƴƴude ɓe innete ko ashabu Musa ko ɓe annabi Musa wuuriduno e muɗum ɓe anni sa ne'i ɓe ko ɓen ɓuri moƴƴude annasara si a landike ɓe e nder mofte annabi Isa ɗen fof ko hombo ɓuri moƴƴude ɓe innete ko alhawariyun wondunoɓe ɓen e annabi Isa ne'i ɓe wokono shi'a ar-rawafida si a landike ɓe ko hombo ɓuri bonde e mofte nelaɗon alayhi salatu wassalamu fof ɓe innete as-sahaba ko wondunoɓe e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe nelaɗon ne'i ɓe e ɗum ɗo tana molanaɗo kono si a yiidi e buye maɓɓe madama ɓe jogiti tuqiya ɓe daroto ɓe innama wonde kamɓe ɓe heferɗina sahaba ɓen kamɓe ɓe teddini sahaba ɓen kono si a naati e defte maɓɓe ɗen no jiya e kaɓe ɓuri ɓanginde ɗum ndeɗo deftere wiyetende usulul kafilil hulayn si tawi a laaɓi ɗon ɓe hollete ko laaɓi fosko ɓe heferɗini ɓeɗo sahabaɓe tano henti hara no henti ɓe mari deftere go ɓe innande fujuru sahaba abadan a nanata shi'ano wowla fima en fujuru sahaba wo bandi yagal e bonki sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum waɗi ɓir ko ɓe waajoto ko fuu a nanata shi'ajo no waajoro defte maɓɓe ɗen abadan a nanta o yo aro defta qur'ana o ina ibnu jarir wi ɗum ɗo ma o naatoya ka bukhari o ndaara hadise yaaduɗo e ko ɓe faala kon ka zahir o wowla ɗum ma o yaha ka tirmihi o ƴettira non kono hadisaje arɗe ɗen fof ɗe tawata ko jantotoɗe fiɓure sahaba ɓen e ɗen defte ɗon ɓe wowlata ɗum abadan waɗi si tawi jama on no haani rentade hattirde rentagol e ɓeeɗo shi'a rawafida waɗi noon ko ɓe akdabul alfiraqi ko kamɓe ɓurata fende edi mana feddeji ɗi fof ko ɗum imamu shafi'i ɓe maaki kamɓe ɓe meeɗa yi'ude neɗɗo fenowo haa hewtiti shi'ajo ko waawi fenande kon fokka hoore leydi ko kamɓe ɓuri enan haray wata jama on hoɗitorɓe wata jama on jokkulaawe maɓɓe ɗi aray enen ahli sunnati wal jamaa iɗen mawnini sahabaɓe nden feddini ɓe yeru ko feƴƴuno hakkunde maɓɓe ko lurre yannode hakkunde maɓɓe ɗe ko ɓe haɓuno hakkundaji maɓɓe kon ko honɗum wonani en enen ka aqida meɗen ko yen fanku fi muɗum toranoɗen ɓe allahu tabaraka wa ta'ala honɗum yo allahu yaafoɓe waɗi ɗum kamɓe déjà ɓe heɓi garanti ɓe naatayi aljanna enen non nini koye wonɓe ɗaɓɓude heɓugol aljanna kamɓe madama ɓe heɓi garanti naatugol aljanna konko ɓe lurriɗo ɗum lorrata hay goto e maɓɓe an non wonɗo ɗaɓɓude wata naatu nder ɗon sakko heɓoɗa ɗum waɗi si tawi ahli sunnati wal jamaa enen finde meɗen nden wono imam ahmad ɓe ɓanginiri noon ka usulu sunna kadhalika no imamu tahawi ɓe ɓanginiri noon ka aqidatu tahawiya ko alkaffu amma shajara bayna sahaba ko deƴƴugol fanka e konko feƴƴi hakkundaji maɓɓe ko ɗum imam ahmad baɓe landama ene ko feƴƴuno kon noon hakkunde ali ibni abi talib e muawiya ibne abi sufyan on ɗum marɗo wonon ko maako ngel imam ahmad ɓe juutinaali konngol ɓe maaki wonde ɓen ɗon ɓe yi'oton ɗum ɓen sahabaɓe tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabat ɓe maaki ɓen ko ɓe dental ɓe feƴƴino no woodani ɓe ko ɓe faggiti kon onon kadi no woodani on ko faggiti ɗon ko iɗan aray madama kamɓe gaynino tabitude ko aljanna ɓe yaata yo maapine ko honno an kadi yarata aljanna ko ɗum woni ko moƴƴamma no si a ari tawi ko yennugol ɓenɗon e eydingol ɓenɗo woni golle ma aray a woni neɗɗo mo tata ko neɗɗo malkisaɗo ɓaawo ɓe jantade ɓeeɗo nayoɓe ɓe hikkani en ɗon ɓeeɗo jeegoɓe ɓe tawata ko wattiɓe hoore ɓen ɗon ɓe timma ɓeeɗo sappoɓe ɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu noddirno gooto kala e muɗum inde muɗum nden ɓe maaki ɓeeɗo ko aljanna yaata woni al asharatu lmubasharuna biljanna ɓeeɗo nelaɗon alayhi salatu wassalamu janti fi maɓɓe e hadis abdurrahman ibni aufin radiallahu an wondo ka sunanu tirmidi ko cheikh al albani ɓe sellini ka sahihu sunani tirmidi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe noddir ɓeeɗo fof gooto gooto gilay aboubacre e umar e uthman e ali e said ibnu zayd
سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله عامر فهر وني أبو عبيدة عامر بن الجراح زبير بن العوام كم من الله عليه الصلاة والسلام بندر بيدو غوتو بماكي أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة ونبي جنتوري في مأبه حالني وبإن العشرة المبشرون بالجنة صفو ببنلانو عليه الصلاة والسلام ندنو أندون حديث غوتو كلمة بماكي بيدو كو الجنة وني وبياتا إذن aray koye wattuyini moƴƴa e ɗum ɗo anden fiyake ɗum ɗo wonde ɓeeɗo ko mawɓe ko tedduɓe haray noon na ɓeeɗo tum woni ko humpitano ko yahay ɓe aljanna tay no wuuri woni sahabaɓe ɓe tata ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam makuno fi muɗum ɓe yahay aljanna tawi ɓe wuuri haɗi ɓe mayaɗo ɓe jeeya e maɓɓe abdoullahi ibne salam radiallahu anhu ɓe ge hoore muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam jantino fi maɓɓe no jeeya e maɓɓe kadi oɗo sahabajo tedduɗo woni Thabit ibn Qais Zayd ibn Thabit walla Thabit ibn Qais ashakku indi ɓe maaki wonde on ɗon kadi ko neɗɗo mo tata ko jeyaɗo e neɗɗo aljanna e ko wona ɓeeɗo ɓe maaki Sa'idun oɗo Sa'id woni Sa'id ibn Zayd wa Sa'dun e Sa'd woni Sa'd ibn Abi Waqqas wa ibn Auf e Abdurrahman ibn Auf وطلحة طلحة ابن عبيد الله وعامر فهر ولي أبو عبيدة عامر بن الجراح أو فهر أنا شخص زان بماكر نونك شرح مأبه نونك إند غطو إسوري رابي مأبه بمولي كتكا مأبه كامبه أبو عبيدة عامر بن الجراح وإند غطو إسوري رابي مأبه بمولي كماكة فهر والزبير كان يما زبير ابن العوام الممدح oɗo mo tawata ko mantaɗo mo nelaɗo alayhi salatu wassalamu mantuno moƴƴa e nder sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe teddini fi makko o waɗi sa ndaari manaqibuji kañum Zubair ibn al-Awwam ayey ko hawni e fiyake ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu janti fi maɓɓe kamɓe Zubair ibn al-Awwam idan ko ɓeeɗo innete al-asharatu al-mubashsharuna bil janna e nder sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu fof ko ɓeeɗo sappoɓe ɓuri moƴƴude e nder ɓen ɗon sappoɓe ko ɓuri moƴƴude maɓɓe ko ɓeeɗa nayoɓe aranɓe e nder ɓen ɗon nayoɓe kadi ko ɓuri moƴƴude maɓɓe ko Aboubacre hikkiɗon Umar hikkiɗon Uthman hikkiɗon Ali si feƴƴinon ɓeeɗo sappoɓe ko hikkata ɗon hannde kadi ko ashabu badrin ko ɓeeɗo sahabaɓe ɓe tawata ko tawanoɓe ñande badri woni temeɗɗe tatoɓe ɓen e sappoy e tatoɓe tawanoɓe nden ñande men waɗi non ɓen ɗon نلادو عليه الصلاة والسلام بماك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بماك وند الله تبارك وتعالى وجلتك فيها كبيرو يمب بدر كانكو الله وي وند كامبه يوبه غولو كلا كو به فالا او يافاني كبه او نانغي تيرتابه او نادو تابه يته جهنم سبو كارمو كو به ماك woɓɓe go yaari wonde maana ɓe yaafanama woko si ɓe hewtoyi ka makko kanko Allah o nangitirtaɓe kala bakkatu mo ɓe waɗi ga ɓe wii wonde ko ɗum ɗon woni faandunde nden e gonɗon sengo en anndi nelaɗon sabu makugol maɓɓe ɗum wonde oɗo sahabajo Hatib ibne Abi Balta nde ɓe winduno risala maɓɓe on ɓe jolni sonnajo fii hewtinirgol ɓeɗo heferaɓe Makka sabu kulol ko ɓe hulanno ɓengure maɓɓe nden Makka kon fita heferaɓe hewtu ɓen ɗon ɓe humpiti heferaɓe ngawa nelaɗo alayhi salatu wassalamu no fokkitidi e sahabaɓe muɗum ɓe yawgol uddita Makka tawi ko honɗum ɗoni wadde ko ɗaɓɓugol alaqa hakkunde maɓɓe e heferaɓe fii yo ɓengure maɓɓe nden hiwo ko waɗi kamɓe ɓe ala siɗɗo goton darotoɗo ɓanon Jibrilu alayhi salatu wassalam ari humpiti ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on immini Ali ibni Abi Talib e Miqdad ibn al-Aswad ɓe maaki jokkite kañum sonnajo on ɓe yehi ɓe jokkitimo kanko sonnajo on ɓe hewtitoyimo ka wula o ɓe inni tawi sonnajo o no waɗi lettre on kaydiri ndin ka ley ciggare makko woɓɓe inni tawi hawri o sancu sukundi makko ɗin kanko sonnajo o moori e hoore kañum lettre on
on saati Ali ibn Abi Talib ɓe maaki ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam immini men lettre mo Hatib ibn Abi Balta'a jonnu ma o ya jonnu men men nata tonnajo o wi wonde min mi jogaaki lettre dey Ali ibn Abi Talib ɓe maaki wallahi nelaaɗo Allahu sallallahu alayhi wa sallama ɓe maakata ko wona gon ko gotele piiji ɗiɗi yaltinira lettre on doyi jonna men mo men accita laawol mangol yaha walla mi taƴa daande maaɗa nden mi sendindira hoore ma nden e ɓanndu luttununu mi ɗaɓɓita lettre on e maaɗa haa mi yiyamo mi naɓana mo nelaaɗon alayhi salatu wassalam sonnaajo on o wurti ɗon o yaari sera o yaltini kañum lettre on o jonni ɓe ɓe addi mo ɓe jonni nelaaɗo alayhi salatu wassalam nelaaɗo on udditimo ɓaa o janngaama tawi ko immorde e Hatib ibn Abi Balta ɗum metti Umar ibn al-Khattabi moƴƴaɓe maaki ya rasulallah da'ani adribu unuqa hadha al-munafiq hey nelaaɗo alayhi salatu wassalam acceelan mi taƴa daande o naafiqiijo ɗo nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fewti Umar ɓe maaki ya Umar la la'alla allaha qad ittala'a ala ahli badrin faqala ayya ahla badrin i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum maaki o Umar o ko jiyanoɗo e badre ni innahu kana min ahli badrin ɓe maaki wonde allahu o wi'i ɓeeɗo yo ɓe gollu kala ko ɓe faala o yaafanike ɓe on saati nelaaɗon alayhi salatu wassalam lande Hatim ibn Abi Balta'a ko fii won ɗum ɓe waɗani ɗum ɓe jantino wonde kamɓe naafii dey wata islamu heɓu doole ɓe woni ko fii heɓugol tun alaqa on e heeferaɓɓen yo heeferaɓɓen accanɓe ɓenguure maɓɓe nden ɗon ko wannoon ɓe a sahabaɓe fof fayda no mari ɓenguureji siɓɓe goo e heeferaɓɓen ton ko daranto ɓenguureji maɓɓe ɗi kamɓe noon ɓe alaa ɗum to on saati nelaaɗon alayhi salatu wassalam haɗi ɓe allahu tigi tippini aya qur'ana fi muɗum o wiya ayyuha alladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda kono allahu tigi ko honɗum noddiriɓe ko ya ayyuha alladina amanu Umar tigi ɓe maaki e Umar an hiɗa hawti kayyada woɗa hawti idan si feƴƴi ɓeeɗo sappoɓe ko ahlu badrin hikkata ɗo si feƴƴi ahlu badrin karmo koɓɓen no lurri ko homɓe hikkata ɗon ka ɓural ene ko ahlu uhudin kaa ko ahlu bay'ati ridwan bimana ɓen ka sulhul hudaybiya ɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu maakuno wonde la yadkhulu ahadun annara min alladina baya'uni tahta ash-shajara ɓe maaki e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yeeyondirnooɓe yan ƴettudunooɓe yan ahadi ɓen ka hudaybiya ɗo hay gooto e maɓɓe naatata yiite jahannam hay gooto e maɓɓe naatata yiite jahannama ko ɓe guluuji wonnooɗon nde ñannde ɗon noon so tawi ciya ari inni e ngonde o waye ko ɓeeɗa jowo tun walla ɓeeɗa nayo tun e ɓenguure ali nde woni ko hitata ɓeeɗa fo yahay jahannama nelaaɗo maaki ɓe tawanooɓe ñannde hudaybiya kala e maɓɓe ahudunooɓe e maɓɓe nden ñannden gooto e maɓɓe naatata yiite ko ɓe guluuji wonnoo nde ñannde kamo ko ɓe goo maaki ko ɓen ɗon ɓurata hikkude ɗon ka moƴƴere hoɓɓe goo wi ko ɓe tawanooɓe ñannde Uhud ko ɓen ɗon ɓuri ala kulli haalin ɗon no lurra ko ɓee ka sulhul hudaybiya ɓuri moƴƴude kaa ko ɓee ka Uhudi ɓuri moƴƴude yeeso ɗum ɗon ko hikkata ɗon ko ɓeeɗo almuhajirun iwnooɓe makka ɓen ɓe ferunoɓɓen ari seeni madina fiiwi ɗon hikka ɗon al ansar ɓeeɗo ɓe tawata ko taa kamɓe madina ɓe idan haray inda ahli sunnati wal jamaa enen ko ni woni ko jogitorɗen ɓe dendangal maɓɓe ko ɓe feewuɓe ɓe fof maɓɓe ko ɓe moƴƴuɓe ko kamɓe ɓuri ɓeeɗo mofte moƴƴude ko ɗum kamɓe nawi mon ɓe maaki wa qul ay ayyuha sunni innu ko ayyo neɗɗo sunna hara ko a fiɓuɗo wowla hayra qawlin ko ɓuri moƴƴude e konngol fi sahabati e sahabaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam ta wowlu e ɓeeɗo ko boni wowlu e ɓeeɗo ko ɓuri moƴƴude e konngol kullihim ɓe dendangal maɓɓe wata selli ta mantu woɓɓe goo ɗaydina woɓɓe goo wata yiɗu woɓɓe goo aña woɓɓe goo nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abgadahum fa bi bugdi abgadahum ɓe maaki kala on neɗɗo yiɗuɗo sahabaɓe an ɓen ko sabu giggol an o yiɗiri ɓe kala añuɗo ɓeeɗo ko min woni ko añi si o añi ɓe oɗo waɗi si imam malik ɓe maaki wonde ɓeeɗo shi'a rawafiba
e jokkituɓe laawol maɓɓe e aybingol sahabaɓe wo ko nelaaɗo on ɓe faalano aybinde alayhi salatu wassalam wono ɓe tawi ɗum ɗon no mawni ɓe tawi yo ɓe rewtu e sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam waɗi noon si goɗɗo ari innima ɓiɗɗo ma on ne'aaki a ne'imo mo bonineeji o no waasineeji est ce que ko ɓiɗɗo on waybini on waybini ka nelaaɗo alayhi salatu wassalamu nelaama yo ɓe yotti nelal ngal e nder duuɓi nogayi e tati ɓe ne'i sahabaɓe e nder duuɓi nogayi e tati tawi ɓen non fof si fuuyi ɓen non fof woni heeferaɓe ɓe gaynaali goɗɗum haray ella on koye sahabaɓe woni ka koye nelaaɗo o woni alayhi salatu wassalam haray koye nelaaɗo o woni idan imam maliki ɓe maaki ɓeeɗo ko nelaaɗo on alayhi salatu wassalamu ɓe faalano kono mbaɗum ɗon gasali tawi ɗon no metti fii ɓe rewi e sahabaɓe ɓen si goɗɗo accali sonnajo nelaaɗo alayhi salatu wassalam wona yumma meɗen aicha o accali wona yumma meɗen hafsa e ko nandi e sifa ɓen ɗon o accali sahabaɓe ɓurnoɓe ɓattade nelaaɗo alayhi salatu wassalam a ndaari ɗum ɗo a tawi no hawni yo goɗɗo nangu bariru o haɓɓandu haa gasa o fiɗandu kaaƴe haa ndu maaya o inna ko yumma meɗen aicha woni ndun ɗon woɓe wanno zinaɓe rajmaka kamɓe ɓe rajmude kañum bariru ndum ɓaɓe wasa irtoyde fure maɓɓe on ɓe rajmude ɗum ɗo no hawni kamɓe shi'a arrawafida no jiya e piiji ɗi ɓe weltorta wona oɗo neɗɗo mo tata ko keefeero abu lu'lu'at al majusi warnoɗo on saydna umara radiyallahu anhu on ɗon kaburu makko on ka woni ɗon kamɓe shi'a rawafida hiɓe finansi ɓe darni ɗon suudu labbandu ɓe waɗi kaaro e mum ɓe pentiri ɓe waɗi fleurji ɓe waɗi ampulji molanaɗi majusiyankeejo o naatali islamu hay nde wotere ɓe aray ɓe juuromo ɓe weltanomo ko o wari kon omar abdul khattabi radiyallahu anhu jon noon si goɗɗo ari o ani sifa ɓeeɗo tawi ko ɓeeɗo ɓe yennati ɓe ƴawa e kutbaji ɓe huɗa ɓeeɗo ara innama wonde koyen gootu aray tigi tigi on enen fof ɗen teddini mawɓe fuuta enen fof ɗen teddini ɓeeɗo e ɓeeɗo ko ni ɓe woni ɗaynirde yimɓe ɗuuɗuɓe kamɓe ko maatini ɓe o ko hombo haanuno lontade ko ali haanuno lontade ka ko aboubacre lontal ngal tata ne ɗi ko feƴi kamɓe ko ɗum ɗon woni ko maati e argol kadi ayibina sahabaɓe nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon o wonda e duuɓi heewɗi a naniraaɓe ɓe goy ko ñande ɓe anndi ɓe heɓii doole o alhamdulillah onon saati ɓe ɗarotoɓe waɗa sifa ɗin fii ɓe maaki wonde wa qul maaku hayra qawlin ko ɓuri moƴƴude e konngol fi sahabati e sahabaɓen kullihim ɓe denndaangal maɓɓe ɓe maaki wala taku an oɗo neɗɗo sunna wata laato ta'anan yuhoowo ta'ibu aybina sahabaɓe ɓen wa tajarahu barminiraaɓe konnguɗi maaɗin kañum ma e ɗenngal maagal wata wawni ta aybin sahabaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam wata yuhuɓe wata barminirɓe konnguɗi maaɗa ɗi wata wowluɓe ko boni wata janto ɓeeɗo ko kaani wowlu e ɓeeɗo ko woni moƴƴude e konngol ɓe maaki faqad ko pellet nafaqa alwahyu lmubinu oɗo wahyu ɓanguɗo woni qur'anare nden ɓangini hattirde ɓangingol bi fadlihim ɓural kañum ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa fil fathi no ka suratul fathi ayun ay bi ma'na ayatu ayeje fi sahabati tamdahu ɓe tawata ko ayeje wonɗe mantude ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɗum fof ɓen seedi ɗum ko jangi suratul fathi gila kangol fuɗɗi haa kangol hatti nokkeli heewɗi no tonɗi allahu tabaraka wa ta'ala manti ɓeeɗo sahabaɓe no jeeya mum yogay ɗe ayeje ɗe jannguɗe naane hay timmode kañum cortewol ngol allahu jalla wa ala ko sahabaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalamu woni ko o manti kanko allahu tigi o wi'i fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw si yimɓe ɓen fof gomɗiniri sifa no gomɗinirɗon non onon ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko pellet gomɗi on aray ɓe feewi ko honno enen arde ten tawa hannde kadi ko aydingol ɓeeɗo ko yennugol ɓeeɗo wakkilinoɓe acci ɓe nguureji mum acci galleji muɗum immi yeyfi yo islamu yaaru yeeso teeɗodiri e heeferaɓe mo kala no jogii aala
tawi naafiiɓe ŋeeferaaɓe no ñaamani ɓe jawdi, naafiiɓe ŋeeferaaɓe no jatti ɓe ngu maɓɓe, naafiiɓen no yenni biro maɓɓe, naafiiɓen no warani ɓe ɓiɗɗo maɓɓe, tawi ko addi ɓe ko litakuuna kalimatullahi hiya al-ulya, ko fii ɗum yo allahu o rewe kanko tun ka hoore leydi ɗo. ɓe hattaali kadi ɗon ɓe ɗetti jawle maɓɓe ɗen ɗe denndaangal majje, ɓe naɓiɗe kadi e fiyaake kaaɗo diina fiyo ka yaaru yeeso. enen hannde ɗo hay si innaama ɗo fi juulirde fi sabilillah ayawɓe ko 500 yaltinta, taa noon ɓe mari ɓuri ɗum. woɓɓe no woodi ayya ɗo juulirde no fuɗɗoro hannde, nde wona e santi e duuɓi 10 timmuɗi tawa nde gaynitaaka, sera mayre ɗon fof étage je no ɓanteeɗe, no waɗee climji, no waɗee kaaro, no asanee forage ji, téléji e meuble ji tata ko iwri ɗi ka galeri tun no naade otoje satta piri no naata e muɗum. juulirde allahu ɗen tawa hay joni nde ronku heɓude daal ko waɗe e dow mayre kam. goɗɗo noon daro taa ko ɓen sahabaɓe waɗunoɓe fii gurdam maɓɓe ɗan fof fii allahu taa ko ɓen ɗon o yennata. daro innama kanko mo felɗi kadina ma o innama ko jeyaɗo e min ahlil bayti, o inna wonde sonnaɓe nelaɗo jeyaka e min ahlil bayt, yumma aicha wo jeyaka e min ahlil bayt, yumma hafsa jeyaka min ahlil bayt, yumma maymuna jeyaka e min ahlil bayt. daro no innama kanko ko jeyaɗo e min ahlil bayt. ko gonno wonirta min ahlil bayt? ɗa wowla pularɗo, maɗa wowla malinka ga, maɗa wowla sooso, inna ko a jeyaɗo e min ahlil bayti. an ko honto yuɓɓiɗa e Qurayshi fadlan noon jeeɗa e min ahlil bayt? tawi no jeeya e subha mo ɓe jogitiyon fof. wolle oɗo aya tippino ko Allah tabaraka wa taala wino non, kanko Allahu jalla wa ala mantugol ɓeeɗo ɓe tawata ko ahlal bayt, o wi innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa oɗo aya tippike, Ali hewti ka maɓɓe, yumma meɗen Fatima hewti ka maɓɓe, Al-Husayn hewti ka maɓɓe, Al-Hasana hewti ka maɓɓe. nelaɗo alayhi salatu wassalam nangi ɓen ɗon ɓe maaki haula'i ahlul bayti. hadis on mo selli, shi'a rawafida ɓe inni noon wonde haray hadis o holli ko ɓeeɗo tun woni min ahlil bayti. wo par ce que tawi yumma meɗen Ummu Salama no jokki golle sera, yumma Ummu Salama ari ɓe ɓatti tun, nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki anti ala khayri, ɓe maaki an kan hiɗa e moƴƴere. ɓe wi wo faandunde ɗum nelaɗo on duñuɓe wo kamɓe ɓe jeyaka e min ahlil bayt. yon noon sen ndaari taw ko kamɓe tigi nangoto. sen ɗetti moƴƴa yumma Fatima, Ali ibni Abi Talib, Al-Hasan, Al-Husayn, ɓe inni wonde ko ɓeeɗo innete ahlul bayt. ene ko yumma Fatima tu woni geɗal nelaɗo alayhi salatu wassalam. e fof ɗe nganndi o way ga ko geɗal jo hombo wonnoɗon geɗal jo maɓɓe tigi 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 sina yumma Fatima tun. on to ɓe a luttuɓe woni joni hay si tawi ɓen ɗon innen joni masalan harawa ɓe feƴƴinino misal, kono nelaɗo alayhi salatu wassalamu limtorayno ɓen ɗon kadi awa ka. kono gonno ɓe makirta wonde ko ɓeeɗo woni ahlu bayti, haulai ahlu bayti ɓe ni nelaɗo waɗi hasru. idan lamdoɗen ɓe ene ko ndu wiwɗon e Ummu Kulthum, ko ndu wiɗon e Ruqayya, ko ndu wiɗon e Ibrahim, ko ndu wiɗon e Abdullah, ko ndu wiɗon e oɗo Al-Qasim, ko ndu wiɗon e Tahir. ɓeeɗo fof maɗum tayyib, par ce que hoɓɓe wi ko ɓiɓɓe jeenayo nelaɗo marnoɓe wi ko ɓiɓɓe jeɗɗo, khilaf no hakkunde kañum e kalmo koɓɓen e gonɗon sengo. ala kulli haali joni si tawi hawri ahlu baytir rasuli ko ɓeeɗa tun, donc ɓeeɗa geɗal ɓe maɓɓe kan naata nder fof. ɗo ko mahallu mo tawata ko muhimmun jiddan. ɗum ko goo ɗimmitel muɗum ngel ene Ali ibni Abi Talib kañum ko mari ɓiɓɓe ko Al-Hasana e Al-Husayni tun. o waye Ali no marno ɓiɓɓe goo ko wona ɓen. Ali no marno Muhammad ibni Ali, no marno Abubakr ibni Ali, Ali no marno Ummu Kulthumi, no marno geɗal ɓe ɓen no ngari goyi ɓe jeyaka e min ahli bayti rasuli sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗon kadi ko hunde goo nde tawata ko hanade ndaarede, ko hanade taskede. yon noon si tawi en ndaari ka Qur'an si innama ahlu bayti rajuli taw,
نجيها أرم من أهل بيته زوجته صنع مكة الله سبحانه وتعالى وليك قرآن مكة تدني وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى النبي إبراهيم النبي موسى عليه الصلاة والسلام كهم بيانور لأهله هاي كرموا بالشيعة المفسرون عند الشيعة الروافضة وبفردون وإذ قال لأهله أي إذ قال لزوجته كم تيجي إذ قال لأهله فإني إذ قال لزوجته النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام de malaika de ngarno ka mabbe tawi be don kambe sonnaajo mabbe o yumma meden sarata abe weltiniribe ha gasi jibinede odo gedaljo woni annabi ishaq on sati yumma sarata landiti ko honno fiyake mudum kasakkitode malaika ben inni wonde rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt kombo be fewtuno be wolani o yumma meden sarata donc be konti sonnaajo annabi ibrahim o min ahli baytihi ka nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani e hadise selluɗo du'a ko yowodiri fiyake neɗɗan kesino yiidude e sonnaajo makko mballi akramakumullah kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mati law anna ahadakum ida arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana ɓe mati lam yadurrahu ash-shaytan ɓe mati si goɗɗo e moɗon falama arde ahlahu ko ɓiɗɗo makko ngo warata lamnondire moɗon ko ɓiɗɗo ma o yahanta fi mballi a waɗa ɗum ko sahiraɓe ma ɓe yahanta law anna ahadakum arada an ya'tiya ahlahu ay zawjatahu qala bismillahi allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana holli jeka sino wownede fi ahlu bayti rajuli awalan wa azwajuhu kono kamɓe ɓe nawo sonnaɓe nelaɗon tawa ka boy toon ɗum kadi laaru imamuɓe ɓe kontide isna ashariya fof laare moƴƴa anden ko honto bonki shi'a kinki woni taw bonki maɓɓe mawki kadi goo ɓen imamuɓe ɓe konti sappo e ɗiɗoɓe ɗon ɓe andi ɓe fuɗɗori ali ka ɓe yiwi e ali ɓeeri hombo e alhasana ɓe yiwi alhasana ɓe ani e alhusaini gila ka alhusaini ɗon ko zurriya alhusaini on tumɓe konti zurriya alhasana gooto ala nder ɓe fof maɓɓe ko immorde e alhasana tun alhusaini tun gila kaɓe feƴƴi alhusaini ɗo zurriya alhasana on ɗo ɓen ɗon kam tawa ka imamuɓɓen alhasana e alhusaini on bo hecci ko alhasana hecci joni ka lontagol heccuɗo e heccaɗo ko mbo ɓuri handude e mum si tawi ɓe fof ɓe feewi o heccuɗo on ka jon noon ko honno kamɓe ɓe ardinta geɗal ɓe alhusaini ɓen ɓe limani geɗal jo alhasana hay e goto min a'immatihim e almamiɓe maɓɓe imam ibnu kathir ɓe maaki ka deftere maɓɓe albidayatu wannihaya ɓe maaki ko bonki suwomi nder ton namo kala andi kin honɗum woni kin bonki fewdo julɓe ɓe yawno udditi faris iran baɓe udditi iran no jeeya e ɓiɓɓe on lamɗo moɓɓe ɓe hendino toon sonnaɓe ɗiɗo lamɗo wonoɗo toon on ko kisra faris ko kisra baɓe ari no jeeyanoɓe ɓe hendino toon nangaɓe ɓiɓɓe ɗiɗo kisra ɓen ɓiɓɓe makko sonnaɓe ɗiɗo ɗon abdoullahi ibni umara jombuno gooto alhusaini jombi gooto jonnon alhusaini ɓa jombi on ɗon ko irani en jo on ɗon jiidaniɓe ɓiɓɓe boyi ko ɓiɓɓe on ɗon ɓen ɓe waɗi sengo ley alhusaini ɗon ɓiɓɓe on ɗon ɓen e taaniraɓe makko ko ari e sengo makko kon andi capital shiya ngal honton ko iran ga on kin bonki ɗon soomi nder ɓe ƴetti sa yi kadi ko ɓiɓɓe on sonnaɓe ɗon zurriya on ɗon on ko ɓen ɗon tun ɓe askintini ɗon tawile na ɓen ɗon tun kadi alhusaini marno geɗal hay ɓe ƴetta luttuɓe ɓe ɓe askintini iraniyen ɓe ɓen ɓe waɗi ɓen ɗon ɗon andata no fama ina ɓeɗo
ko yimɓe ɓe tata ko bonɓe hattirde bonugol neɗɗo ko eti o wontiti e maɓɓe wo no ɓuri mo moƴƴande ko eti wo ko eti e rentagol e maɓɓe no ɓuri mo moƴƴande ɓe maki wonde wa bilqadari almaqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdi ddini waddinu afiya ɓe eddi kadi e toɓɓere fi sahabaɓen ɓe arti e toɓɓere kadi himmunde moƴƴa fi ko yowondiri e fiyake oɗo kodduri yani ɗo kadi ahlusunnati waljamaa e ɗiɗo keddeji majjuɗi buyi e majji hiɗen luutondiri ko waɗi kodduriyewu eno finde meɗen nden ene ahlusunnati waljamaa allahu tabaraka wa taala o wiika qur'ana inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar o wi menen kala hunde ko men tagi kon ko eɓɓore men tagiri ɗum menen hoddiri fino o wi e aya goo wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira o wi o tagi kala hunde kanko allahu o eɓɓi ɗum ɗon hattirde eɓɓugol e aya goo o wi wa kana amrullahi qadaran maqdura allahu jalla wa ala holli e wonde kanko himo hoddiri piiji elaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani e wonde gomningol koddoriye ko ruknun rakinun min arkanil iman ko tugalal tutingal jeyangal e tugale iman ɗum no ari e hadith oɗo hadith umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wonɗo ka muslim inneteɗo on hadithu jibril al-mashhur nde jibril warno lanni nelaɗo alayhi salatu wassalam anil imani tugale imanu ɗen nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde al imanu ko an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ɗo fof hiɓe wadde atfu ɓa ɓe yewti fi gomɗinal ngal ɓe waɗi istina ɓe maaki wa tu'mina bilqadari khayrihi sharrihi hadihi nuqtatun muhimma jiddan ɓe maaki ko innete al imanu gomɗinal ngal tugale muɗum nden an tu'mina billah ko nde gomɗinta allahu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ɓe mankani walqadari khayrihi wa sharri ɓe maaki wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharri sabu hittugol o wondire fiyake kodduriye idan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en kadi e hadise selluɗo wonɗo ka muslim hadis abdillahi ibni umar ibni al-as radiyallahu anhuma ɓe maaki inna allaha ta'ala kataba al-maqadira walla kataba maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana ɓe maaki joni menen tabaraka wa ta'ala kanko o winduno eɓɓore tagore nden koddoriye ko hoddiri fi tagore nden kon fof ɓaawo gayni windude ɗum o habbiti duuɓi guluji 50,000 an so tagi asama'uji ɗin e leyɗe ɗe holli en jokka ko mawni non o wana noon e oɗo hadis mo imam ahmad ɓe filli hadise ittaɗo e walid ibni ubadata bni samit kamɓe walid ibni ubadata bni samit ɓe maaki ñande goore baaɓe maɓɓe ubadata bni samit nodduno ɓe wasiyiɗe ɓe maaki ya bunayya innaka lan tajida ta'ma al-imani hatta tu'mina bilqadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak ya bunayya inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب مقادر الخلائق إلى أن تقوم الساعة بولي كان عبادة بن الصامت بوصي يورو جدل جمع بيتر وليد بن عبادة بماكي كو أيو جدل جمع أهبتا دكم نقمنا الدكم إيمانها قمنا قدري anda wonde kala ko heɓuma hay si aduna o fof darino ko fiita ɗum heɓe fiyo wooɓe woɓatama anda wonde kala ko huukuma hay si aduna o fof dari ke fiya heɓo ɗum a heɓatano ɗum ɓe maake mi nani nelaɗo alayhi salatu wassalam no maaka wonde ko allahu on atti tagude ko karamol ngol karmo koɓɓen no lurri ko karamol ngol atta tageede e ko allahu tagi kon fof kaa goɗɗum ngo no atti karamol ngol woodi wana imam ibn qayyim al-jawziyya ɓe janti ɗum kanuniya maɓɓe wiyeten nden al-kafiyatu shafiya ɓe maaki wonde salaf no lurri e muɗum kono ko ɓuri sellude kon
ko wonde arshi on no atti karamongol arshi on no atti karamongol ko Cheikh Usaymin be maki firo mudum gon inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam be maki don ko inneten ko pijiri sinama inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama ma sinama al-qalamu fi firoji e nana e مسألة سرتي هاي معنى جديد كلمة سرت وأنا ما كرنون كالقول المفيد شرح كتاب التوحيد تتوي إنما إن أول ما خلق الله تعالى القلم والله أتي تجدكم كرمبونغول ما كهاي فامن دي وانا كفاندا emulu ko kala tagore makone be mangi ko tagoreji ko gite meden ko gite meden ngene yata ko asamao nangingen lewrundum e ko nandi sifarin non ti amma arshon no atti karamo be magi si inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam ara ko bana Allah tabaraka wa ta'ala fewlu tumu taguno karamongol ka o tagingol non amarahu an yaktuba o yamiringol yongol willi idan sai yintike qawlul mufid sharh kitab at-tauhid kambe sheikhum be janti fi mudum be wadi tafsil ko yaaji e mudum te yiltike non en hebay ko yaaji idan katbe maki wonde Allah wi karamongol winnugol ko wonno mi windata ko ayi joni be maki wonde Allah wi windu ebbore tagore nden fo wadar ngal daro winni non non wali ora ko dori si neddo o yeddi dum do o salike dum no si o rewi Allah jabata dum la nore hadith mo Imam Ahmad bi filli selludo hadith ittado e oro Ibn Daylami be manki nyande gore be arno be tay oro sahabajo maketedo Ubay ibn Ka'b be manki inna fi qalbi shay'un min al-qadar fahaddithni hadithan la'alla Allah yudhhibu bihi ma fi nafsi kambe Ubay ibn Ka'b be manki wande law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا كنت من أهل النار بما كمي تبي أبي بن كعب مني أبي بدو مايس جيبا يسير في قدرية كبرنيا يوتن حديث من نردان الله عليه الصلاة والسلام قسى الله إتريد جيبا يوم كونكيا Ubay ibn Ka'b be mak wonde si tawi hawli adetti fello uhudingo yiru maggo kangi o kitiri sadaka Allahu jamantama dum ha gombina ko dori anda kala ko hebuma wopatano ma kala ko wopuma hebatano si amayi tayna dum fibuda wona neddo biado yimbe yide Imam Ibn Daylami be mak mi hattali do mi yemi yidi e Abdullah ibn Mas'ud mi lambibe be maka nin mi sifaru mi hattali do mi yido e Abu Dharr mi landibe be makani mi sifaru mi hattali do mi yeyi mi yidi e Zaid ibn Thabit mi landibe be makani mi sifaru goto kala mabbe wi'ilam on ela alayhi salatu wassalamu nanir bidan haray ande fiyake ko duriyeno maw yo ngene ahli sunnati wal jamaa ko wiyate gombingol ko duriye ko e hinono walorino si innama maratibu al iman bil qadar wa arba' إجني أرنودنكو الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء وقومين وند الله سبحانه وتعالى غندل مكونغال نو أديتي كلا تغوري من دين نانغال ماي بمعنى غندل مكونغال كو غندل كو علم كامل شامل كو غندل تيمونغال مفتونغال كات غندل تيمونغال علم كامل شامل غندل مكو كانكو الله alaka ngal fuddi wana woniri non zati makko alaka fuddi gandal makko ngal alaka hatta takadi wana woniri non zati makko alaka hatta wasi karmo ko be maki fi innama Allah no andi be maki e hino no etorten firugol non fi en faamu modde etagol meden gol ko hondu wiyete kanko Allah ya'lam ma kana wama yakun wama sayakun وما لم يكن وما لا يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون فكدو على كل اتجاه مو عندي كو فكي كو مو عندي كو وني wadde ko
mo anndi ko waɗoyta kon, mo anndi ko waɗaade kon, mo anndi ko watta kon, mo anndi ko watta kon kadi few. ɗum ɗo fof si laatino ko honno wonira en no waɗi ko mankiro ala ko ilmun kamilun shamil ko ya anndu ɗum ɗo few wannon kanko Allah tabaraka wa taala qad ahata bi kulli shay'in ilman himo huɓi ndi piiji ɗi fof ganda hay hunde wirnotaako mo o majjataake hay hunde idan koye anndu ngal ɗon gandal makko alaka ngal fuɗɗi wona woniri noon alaka o fuɗɗi alaka ɗi kangal hatti wona woniri noon alaka o hatti hingal akki tagore makko nde fuu ilmullahi sabiqi li kulli shay. ثانيا لمندو مراتب الإيمان بالقدر والإيمان بكتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كلها. فيا قولي وانده اقبوري جتاقوري نفو وندام كاللوح المحفوظ ألاك الله أكتب بمعنى كالك وأينوكم فو حادر ننجل درو ونفو وندام كاللوح المحفوظ وكل في إمام مبين. الله تبارك وتعالى وويندي فوضو وانا جانجر ان حديثاji jantide dum karam mongol o yamiringol windi dendangal mudum kala fil mahfuz martabatan mu'um woni thalithan wal iman bi khalqi Allah tabaraka wa ta'ala li hadhihi al ashya ko tak gomdingol wonde Allah tabaraka wa ta'ala dinnon piiji kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko tagata di pop majji kanko tagi juulugol kanko tagi horugol kanko tagi zakkugol kanko tagi hajjugol kanko tagi yargol beere kanko tagi shirkugol kanko tagi wujjugol ko kanko tagi indon di dendangal majji naya inno dunda kanko tagi dunda na kanko tagi sina dum a jeete joni e feddeji majjude ngara e jantagol fi mabbe wannan joni mi wi Allahu khaliqu kulli shay'in kanko woni tagudo kala ko taga o wi en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wonde wallahu khalaqakum wama ta'malun ko Allahu tagi o wama ɗum ɗo ko li honno bita'mini ka wama ta'maluna e dendangal ko wondon e gollude kon kanko tagi o naati ton ko moƴƴi kon no naati ton ko boni ko idan fiɓa ɗum ɗo e ngara jantagol ko fiwol ɗum Allahu tagani ko boni ko bi idnillahi ko karmo koɓɓe yoga ko ɓe janti fimu martaba na yabo nge mudum ko al imanu bi mashi'ati Allah jalla wa ala ko ya gondi wanni din piiji fuudi la tortasina e muyango makko kanko Allah bimana hay hunde watta tawa dolu mo kanko Allah fus goddo sujjanta do sanamuru tawa Allah etike fiida sujjandu kono a fooli mo wadi du watta ayarata do beere tawa o darike fita yaru beere den daroda foola mo fi wawande yarde du watta anazino mama معنى مدن سينما بمشيئة الله وأوسي ودعي وما كانك الله قد دولتام في مو فما نمعنا إذو في جني الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء والإيمان بكتابة هذه المقادير والإيمان بخلق هذه المقادير والإيمان بمشيئة الله جل وعلا قديدو إنته مراتب الإيمان بالقدر enen ahlu sunnati wal jamaa ko ɗum ɗo woni ko fiɓuɗen e ngon sengol jon non e hino feddeji ɗin ka hedde oɗo kodduri kamo koɓe goɓe maaki wonde kala neɗɗo mo tata ko fennuɗo man kazzaba alqadara fa huwa qadariyu wa man kana yujawizu alhadda indahu ghuluwun في القدر فهو جبري أنا فديج مجدي دين كقدري بوادي دي فتشدي وبيجو كنا سندري بمعنى كلا أنفنو بقدري أو وان الله ودير تاكو بني سيقطع ياري بيرنا الله وديري سيقطع ودي زنا نا الله وديري سيقطع جولال نا الله وديري سيقطع يلني باب من نا الله وديري أولو كو قدر ينكيجو يتي si goɗɗo kadi ari inni wonne kala ko neɗɗanke watta ko o alaa suwa e muɗum si goɗɗo yari beere haray o faalaka wadde naafi mana na kanko suɓi ko allahu dooli mo si goɗɗo wujji na kanko suɓi ko allahu dooli mo si goɗɗo ñaami riba na kanko suɓi ko allahu dooli mo oɗo ko feƴƴintinɗo fi koddoriye oɗo ko jabariyankejo wi'ete
erwokoɓe go sendi ɓe pecce tate wono cheikh l'islam ibnu taymiyata ɓe fecciri ɓe non a majmuu fatawa maɓɓe e cheikh abdourahman nasiru saadi no ɓe fecciri ɓe non ka sharhu maɓɓe li qasidati ta'iya fi lqada'i walqadari li cheikh l'islam ibnu taymiyata ɓe maati wonde kala malin neɗɗo mo tawata ko wowluɗo ko tawata peppondirani ahli sunna ko wowli kon ka koddoriye on ɗon ko qadariyankejo wiyete ɓe maati ɓe mari non pecce tati o wiyete ɓen qadariyatu nufat qadariyatu annufat ko ɓeɗo ɓe innata qadariyatul majusiya e fedde ɗimmere nden ɓe inna ɓe qadariyatu aljabariya ko ɓeɗo winnete qadariyatun mushrikiya e fedde tammere nden woni qadariyatun iblisiya ɗiɗo feddeji tan jonnon ɓeɗon ko honno woniri alhaali maɓɓe on ɓeɗo wiyeteɓe alqadariyatu nufat alqadariyatu nufat ko ɓeɗo woni mu'tazila e jokkuɓe ɓe kamɓe ko honɗum ɓe riiwi ko honɗum waɗi ha siɓe inna qadariyatun majusiya ɓe wiya nufat ɓe inna majusiya ɓe inna nufat sabu riiwugol maɓɓe honɗum riiwugol maɓɓe mashi'a on wonande allahu subhanahu wa ta'ala kamɓe ɓe inni allahu tabaraka wa ta'ala muyata yo tagaɗo yaru beere allahu muyata yo tagaɗo wujju allahu muyata yo tagaɗo zinu ɓe inni ɗum ko neɗɗo on tun muyanta ɗum hoore makko allahu on ala muyango ɗon ɓe inni allahu wi liman sha'a minkum an yastaqim wo kala muyiɗo e mo faalaɗo e mo yo feewu ayi ko aya qur'ana ɓe adde ɓe wi o ko ɗum faandaɗo ɓe wi honɗum ɓe innira majusiya kamɓe ɓe inni wonde alibadu humul khaliquna li af'alihim ɓe inni jiyaɓe ɓen ko kamɓe tagi golleji maɓɓe ɗi wona allahu ɓe inni wo allahu tagata yargol ɓe en allahu tagata waɗugol zina allahu on tagata wujjugol ɓe inni haray kala ko yowondiri e sifa ɗin golleji ko yimɓe ɓen tagani ɗum hoore muɗum na allahu tagi ɗum andi ko anni e wiwgol ɓe faala laɓɓinde allahu sabu ɗum ɓe innira majusiya sabu ɓe nandi e majus andi majusiyankoɓe ɓe inni wo piiji ɗin kaatuna ɗo ko ɗiɗi ko hayrun wa sharru ɓe inni alkhayru makhluqun wa sharru makhluqun ɓe inni wonde alkhayru khaliquhu allah moƴƴere nden ko taginde ko allah ɓe inni alsharru hada la yunsabu ila allah bisifatin makhluqin mana la yuqalu anna allaha huwa alkhaliqu bilshar ɓe inni idan la budda an yujada lilsharri khaliqan ɓe inni idan iblisu huwa alkhaliqu li alshar woko iblisa tagi ko boni kon fuu ɓe inni joni no khaliqu alkhayri huwa ilahu nur wa khaliqu alsharri huwa ilahu dhulma fa athbatu lilkawni ilahayni ilahun linnuri wa ilahun lildhulma ɓe inni joni ko reweteɓe ɗiɗo woodi ko reweteɗo moƴƴere nden daygu woni allah e reweteɗo niwre nden bone woni iblis jonon ɓeeɗa kadi sabanede maɓe inni na allahu tun tagi fof ɓe inni golleji ɗin ko yimɓe ɓen tagani ɗi hoore maɓɓe anni ɓe nandi e majus ka kafidugol allahu on ka tagugol e ndasi famitema majus wi ko boni ko iblisa tagi na allah kamɓe mu'tazila e jokkuɓe ɓe ɓen ɓe inni wonde golleji tagore nden ko kamɓe tagani hoore maɓɓe na allahu tagi ay kamɓe kadi ɓe waɗani allahu kafidiɗɗo ka tagugol ene no woodi kafidiɗɗo allahu ka tagugol ala ko sabu ɗum ko ɓe jokki majusi ɗon ɓe inna majusiya faamike ɓe wii wo golleji ɗin ko jiya ɓen tagani hoore mum na allahu tagi ɓe watti ɓe astintini noon ɗin surtout golleji bonɗi ɗin ɓe ni ɗum ɗon ko yimɓe ɓen tagani hoore mum na allahu tagi ɓe wiiti kadi wonne allahu on o ala muyango e ɗin golleji ko yimɓe ɓen muyanta hoore mum ɗin ɗo heno tana maɓɓe on ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi tana molanaɗo ka maɓɓe kamɓe alqadariyatu nufat almajusiya woni mu'tazila e jokkuɓe ɓe fedde ɗin mene nden ko ɓe woni alqadariya almushrikiya aljabariya ɓeɗo qadariya aljabariya almushrikiya fi honɗum ɓe innira jabariya
kamɓe ɓe inni ko ɓeeɗo woni jahmiya e jokkuɓe ɓe ɓe kamɓe ɓe inni wo ko yowondiri fiyaake fiiji ɗin jiyaɗo ala suɓagol wo so yi goɗɗo yari feere wona kanko suɓi ko allahu fawi e hoore makko ala feere so yi o wujji ko allahu fawi e hoore makko ala feere o ala ko o suɓoo ɗon wo o forsa yujibar o forsete wona ɓe inni wonde neɗɗon ala muuyaango ko allahu tummari muuyaango wo allahu o wi wa ma tasha'una illa an yasha allahu rabbul alamin ay ɓeeɗo kadi ɓe ƴetti sengo e ayon ɓeyanamen ƴetti liman sha'a minkum an yastaqima ɓe acci ko lutti ko ɓeeɗo kadi aɗi acci aranun ɗum ɓe ƴetti wa ma tasha'una illa an yasha allah ɓe inni kamɓe kadi ko allahu tummari muuyaango neɗɗon ala muuyaango sabu on ɗum ɓe wira mushrikiya sabu nannitugol maɓɓe e mushriku quraish shirkayɓe quraish yankoɓɓe kamɓe ɓe innuno law sha allahu ma abadna min dunihi si allahu muyuno min rewatano ko wonamo sa yi min rewi ko wonamo ko kanko jaɓi ɗum en ala ko min waawi allahu wi wa qala alladina ashraku law sha allahu ma ashrakna si allahu muyuno min shirkata andi buyno jogi nde finde si allahu muyuno ko yonti yaratano ɓeere jaɓay ɗum si allahu muyuno har menen kadi min fewayno goy ɓen ala ko min waawi ko ni o muuyiri ko muuyam ma ko ngala ko waawo joni sabanede ma ndeɗo finde nandidugol maɓɓe e shirkayɓe ɓen ɓe inna alqadariya almushrikiya ɓe inna jabariya fiyonno ma ɓe ni neɗɗo yujbar o doolete wona o ala chowa anda sifani ɓeɗo kadi inni goo ko allahu tum muuyata neɗɗo muuyata ɗiɗi ɓe inni ko allahu subhanahu wa taala doolay woni neɗɗo na kanko suɓanto hoore makko tati ɓe inni wonde kanko neɗɗo on ko yowondire fiyaake golleji makko ɗin o annda fi mum hay hunde ɓe wayni fedde tammere nde woni alqadariyatu al iblisiya fedde nde tawata ko qadariya iblisiya ɓeɗo ko iblisa ɓe jokki ɓe ñenti kamo koɓe maaki fi honno ɓe innira qadariya iblisiya ko sabu tawde iblisu alayhi la'na wo ɓeeɗo kadariyankoɓe kamɓe al iblisiya kamɓe hiɓe jaɓi ko allahu tagi fiiji ɗin fuu ɓe jaɓi neɗɗo o muuyay allahu o muuyay kono si ɓe waɗi bone ɓe innata ndaari ko mi fawi hoore an ko ɓe innata ko ndaari ko allahu fawi ɗum anda sino famaade si ɓe waɗi zina ananta ɓe na ndaari mi funni hoore am mi waɗi zina ko ɓenta ɓe ndaari ko allahu fawinni kamɓe ko ɓe fiɗi ko allah on fayiɓe kamɓe ɓe ala jungo nder iblisu alayhi la'na on to kanko kadi o heɓi gonɗon nde allahu winomo yo sujjan adama o sali allahu raɗimo e yurmede mum nden huɗimo o dari o inni fabima aghwaytani sabu ko ko majjinirɗalan ɗo o inali fabima gawaytu sabu ko ko mi majji wo askinti majjirden e allah o yaali kanko allah wi sujjo o wimi sali hono waynanta sabu ko ko majjinirɗal har winna sabu ko ko mi majji ɗo anajimami iɗan ɓeeɗa kadi si waɗi zina ɓenno ndaari ko allahu fawinmi haa mi waɗi zina ɓe innata ndaari ko mi fawi hoore an haa mi zini ko ɓeeɗo woni yimɓe ɓe anndanɗa hoorema yastadilluna bilqadari ala almaasi ɓe dallinoray koddori e hoore geɗi ɗiɗo fof ko feddeji majjum koddori e enen ko wonɗum fiɓuɗen e ngon sengo iɗen fiɓi tagaɗo on no mari machia allahu subhanahu wa taala no mari machia kono noon en hawtindira e ayde allahu wi liman sha'a minkum an yastaqima wa ma tasha'una illa an yasha allahu rabbul alamin allahu wi liman sha'a minkum na kanko tabintinan neɗɗo machia o wi wa ma tasha'una illa an yasha allah o tabintinani hoore makko machia yo noon e heno finde meɗen nden ene par ce que ko tumbo tumbiɗe enen nden fiɓi ibnu adama on no woodi ko o doolete tawa o ala jungo ton pew ala ko o waawi ko allahu bappi e hoore makko ɗum no woodi no heewi cat ɗin ɗon noon piiji allahu nangitirta ɗum goɗɗo o lamdoytakoma fi mum kadi ñalande ɗarga misal mum tagegol maɗa wona ɓaleejo ɗa mari choix nder ko ala allahu doole o waɗuma ɓaleejo a suɓaki kono est ce que ñalande dargal o lamde to goɗɗo fiyonnu wonannoɗa ɓaleejo o wonale arabu o lamtako maɗa par ce que jungo ma ala e mum sagugol makko ko an suɓi
fi on o lamdoytoma ñalande ɗargal ko ndu wonannoɗa gorko ari wona debbo o waɗugol ma an ɓiɓɓe ɓe heɓataɓe fof ko rewɓe tun ñalande ɗargal o lamdotoma fi won ɗum jiidiɗa rewɓe tun a wakkilano heɓuɗa gorko o lettiray ɗum goɗɗo o lettirtama sabu honɗu ɗum ɗon na a waɗi ko kanko waɗi o lamdotako ma fi muɗum ɗiɗo ko piiji ɗi neɗɗo on doolete fi muɗum allahu lamdotako on no woodi noon piiji ɗi neɗɗo on doolatake jungo makko no nder ton ko ɗiɗo o lamdoto noddinama ka julirde hayya ala salati hayya ala alfala goɗɗo innike ka makko to o salligike o nangingal o yehi an a ɓurti poɗitude suddare nden a waalike ma a ɓurti joɗade ka binde ka ata yawo wulneteɗo a ɓurti joɗade ene oɗa ko goɗɗo waɗi jortimo pooɗinaɓi an kadi a fokkiti goɗɗo yiltuma ɗon onon ɗon ɗiɗo suɓande mon no nder ton ka alano suɓande mon no nder ton o lambe zina o wino harmi oɗa tenke pas waɗi oɗa acciɗon o waɗali tawale goɗɗo kadi mo waɗali hoɓɓe goye ɓe waɗali ɗen hara no wela ɓe waɗugol kono ɓe hula allahu ɓe ron kawadde oɗa kanko wela mo tun o yaha waɗa o suɓi ka o suɓaki o suɓi ko mashi'a makko on no oɗa kadi suɓi ta waɗu ko mashi'a makko on no a dasita famaɗa ɗum ɗon o lamdoyto seede allahu on toñirtangon sengo ɗon ndaare wana paykun ko hellifaka paykun ko hellifaka ko o waɗi wo ko o waɗi e bone hayso o wari goɗɗo sariya nangay nangataka rufiya anhu lqalam ko ɓantana karambol sabu on ɗum haqqille ɗen jo jaali taw on non ko bonni o allahu no accani mo par ce que o ala mashi'a o anda famane moƴƴa ngaren feetude gila ka haqqille makko ɗen bonni hayso o hellifama hara mo mari duuɓi 4 feetuɗo si ari waɗi goɗɗum o juulaali o hooraali o yennidiro makko o piiɓe o wari goɗɗo allahu nangituremo ɗum ñalande ɗangal madama na kanko woni sabu haqqille makko ɗen bonni allahu nangituremo ɗum o nangitirtamo par ce que o ala mashi'a yanasmani an non hellifaaɗo marɗo hakkil on o waɗi si inna almukallafu fawaɗo on ka sharia si innama yajibu ala almukallafi ka sharia islam almukallafu karmo koɓɓe maaki ko marɗo piiji ɗiɗi ko alaqilu lbaligh ko hellifaɗo marɗo hakkil si on tigi hellifama wala hakkil laysa mukallafan simo mari hakkil o hellifaka laysa mukallafa o wonay mukallaf ko be o wona albalighu alaqil yanda si famike mon idan si tawi no hawri neɗɗo on alano suwa hay hunde ara si allahu leppoyimo ñalande ɗargal ara o toñi ka o toña ara o toñi jon non ɗo ɓen kadi innayɓe ɗo fof wonde ha tagaɗo on ala suwa tigi tigi on allah on fawmo tumpiiji ɗi ngo anda fi ɗum hay hunde wala ko o wawi kamɓe tigi ko sengo ka allahu on ɓe jaɓata sengo maɓɓe ɓe jaɓata goɗɗo no wawi darade ɗo joni o waɗa zina o ina allahu hoddiri on ti waɗu zina alanni ala ko on ti waɗi kono si goɗɗo ari tawi mo wimo banto wos o innata e allah on hoddiri yo bantole mi selumo ko allah hoddiri ɗum e hoore makko haray tagaɗo nangitirtake ɗum jogira aleyhi o jaɓay ɗum jaɓata si goɗɗo ari tawimo ka makko wujji goɗɗum e jawle makko ɗen ka makko yaltidi e muɗum ɓe nangimo ko ngujjo ɓe nangimo est ce que o ara yo inna accitemo o yaha allah hoddiri yo wujjuɗum yo yahu na kanko suɓani ɗum hoore makko o jaɓay ɗum o jaɓata hay innugol joni jonnitelan ko wujji ko ŋacci ton mo watta o yaha waremo buye duuɗɓe ɓen ko ɗum wiyata ɗaɓɓo e biniri essence sunno mo waɗum ɗo joni noon sengu ka allah o mbenna ala ko goɗɗo wawi goɗɗo ko windanawo ko ɗum kono si goɗɗo windanama yaro e zaman seydina umar goɗɗo heɓuno o wujji ɓawa addama ka umar tawi jungo ngon koyo taƴe o inni ya amira almuminin qaddara allahu an asriqa ko allah hoddiri yomi wujju wala komi wawi inna allaha balighu amrihi umar ɓe maki naam sayaqdiru llahu an aqta'a yadak allah hoddiray kadi mi taƴa jungo mami intahal amr idan neɗɗo o yeru ko doolete ko allahu lambita ko mo ñalane ɗa yani enen ɗo innama fi dawra o quartier no ɗuuɗi ka ko enen ɗo fu woni quartier on fof ero arɓe ɓen e yi en suuɓi arde ka en pooɗa en suuɓi arde saliɓe arde ɓen ɓe araka lawol ɓe duña ɓe sali arde si ñama kala noddi to joni kadi faalaɓe yaade ɓe yahay ɓe faalaka yaade ɓe acca ɗum neɗɗo on no mari machia ka o ala
o mari ka jono ko wonno hawtindirte mashi'a neɗɗo nge mashi'a Allah subhanahu wa ta'ala ma'na muɗum ko kala ko watta kon e nder e fiha ke tagore nden kanko Allah tabaraka wa ta'ala fus dolata yani fi Allah subhanahu wa ta'ala afalama do wadde hunde tay o eɓɓaya waɗunde a wattan o etiɗa o wattan si tawi non a falama wadde ɗo hunde sa yi nde waɗi ko kanko accuma waɗɗa jonno si o accima waɗi ɗum kadi a hollugol de yawaray tigi tigi on o tooñi misal Allah subhanahu wa ta'ala tippini qur'ana ka o tippini sunna ka o ɓangini ko harni kon o ɓangini ko waɗɗi kon o ɓangini ko dagi joni wana peewal ngal mo waɗani ɗum sababuji majjere nden mo waɗani ɗum sababuji peewal ngal kala neɗɗo wattini ɗum waɗi yeru ko waawi kon tawa a yiɗi peewal ngal ɗo faala feewude a immike kadi a waɗi yeru ko waawɗa kon allahu ɓoylete ɓoylatama o fewnete allahu wi wa yazidu llahu alladina ihtadaw hudan ɓen faalaɓe feewude ɓe naati e peewal ngal o ɓeydanayi ɓe peewal o wi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuhsinin oɗo cheikhul islam ibn taimiya ɓe maafi ka qasidatu ta'iya maɓɓe wonde allahu no waɗani peewal ngal sababuji mo waɗani majjere nden sababuji ha hande goɗɗo immotako tawa mo faala feewude haqiqatan tawa pellet ko ɗum woni ka ɓernde makko o immike kadi o waɗi yeru ko o waawi kon allahu ɓoylamo allahu wattaɗo abadan si tawi a deesidi tun feewugol arana wowlugol tun ka ɗengal a on tika dono faala tuubude a immike a golli yeru ko waawɗa gollude ko wallahi summa wallah allahu fewne ko ɓen o inni wa yazidu llahu alladina ihtadaw hudan o waɗani peewal ngal sababuji majjere nden kadi o waɗani sababuji mukko goɗɗo wonatano jokki peewal tawa himo laaɓi e maggal allahu ittamo ɗon o majjino wattaɗo abadan inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin o yeɓata golleji moƴƴuneɓe wa ma kana allahu liyudi'a imanakum o yeɓata abadan gonɗinal ngal neɗɗo fes o waɗi so wi en kala ɓoylotoɗo o waɗani ɓoylangal ngol bi mana majjere nden sababuji kono o wi wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin tuma o waɗi ɗum ɗo fof nuwallihi non ma tawalla wa nuslihi jahannam kala on lundiɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓawo peewal ngal ɓangal ndemo wa ma kana allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ɓawo peewal ngal ɓangal ndemo andi ko ɗum woni sunna nelaɗo o sali jokkude wa yattabi' ghayra sabili almu'minin o andi ko ɗum woni laawol sahaba ɓen o sali jokkude allahu wi nuwallihi ma tawalla ko toña o toñama o an subani hoore ma kanko tabaraka wa ta'ala o naɓirma heɓɓe ɗo o ɗo sikkarmo koɓe sunna ɓen ɓe maka yahdi man yasha'u bi fadlihi wa yudillu man yasha'u bi adlihi mo fewna kala mo faala fewnirde moƴƴere makko nden mo majjina kala mo faala majjinirde nunɗal makko ngal faamike kala faalaɗo peewal haqiqatan himo e maggal himo wadde yeru ko waawi kon allahu ɓoynatama o gasa noon goɗɗo heɓa iskal hadis abdullah ibni mas'ud on ka nelaɗo makino alayhi salatu wassalam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annari wa yadkhuluha on tigi golla golleji yimɓe aljanna ha lutta hakkunde makko e aljanna o yeru sogonal o winda kon adi koye dow makko o golla golle yimɓe yiite o naata ɗo mi sikki oɗo hadis buyno mari jiɓayeno hoɓɓe ko oɗo dallinorta anani koy ɗeɗa ɗon maki goɗɗo no golla ɗo ha lutta go kunni o windana kon artaki tan cheikh usamin ɓe maaki ka sharhugol maɓɓe o hadis wonde ko faanda ɗon goɗɗo e mon no golla golle yimɓe aljanna ha lutta hakkunde makko e aljanna o yeru sogonal ɓe maaki maana muɗum koko feñjinani yimɓe ɓen ko woni golle yimɓe aljanna kono haqiqa mum on na golle yimɓe aljanna anda sino faamaade ɓe maaki ɗum noon ko on ɗum timminta ɗum riwaya goo no fira on hadis nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam inna arrajula la ya'malu bi amali ahli aljannati fima yuzhiru linnasi wa huwa min ahli nnar
goɗɗo no golla golle yimɓe aljanna kono ko firminani jama on ko yimɓen no renti kal mo tinni juulugol mo tinni yorugol mo tinni ittugol zakka mo tinni jangugol qur'ana no ta ko neɗɗo yimɓe yiite ceeko sami ɓe maaki ko honto o wonata neɗɗo yimɓe yiite ko nden tinnare nde jama woni mo yirude ɗon fof tawana halisatan li wajhillahi woni warude ko ri'a an wa sum'ata ko yingo e nanina ɗum nasifani ɓe maaki ko ɗen ɓe golliraɓe golleji muɗum ɗi yingo e naninani ko ɓen ɗon wi'a fi muɗum ɗon wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli ljannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira fa yasbiqu alayhi alkitab ya'malu bi amali ahli nnari wa yadkhul ɓe maaki amma neɗɗo on si tawi hawrihimo golluɓe golle ɗe no laaɓi pos ikhlasan lillah mutaba'atan lirrasuli sallllahu alayhi wa sallam allahu wi inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin وما كان الله ليضيع إيمانه حديث فاهم جماعة إذن سي إنما قطو الله فيونيم الله نفيونا قطو هرقوا يقول المقوى كون أمجن تا قطو هرقوني موافق فاهمك إذن سي إنما مشيئة نحن مشيئة الله ونحن قال ذاك هون أفضل وانده كما أدول الله واضح واكده ما يكده ولا o hino mano harmi ari ya falama wadi gol zina wada zina bembe wada zina nyaloma wada zina tikide jemma kadi wada zina acha ma do wada no e masala la na bari billahi lamsal wa jongalle daga be ngurema bibbe ma be nga halanibe jubbe kala e mabbe wattido pantalon a piye kala e mabbe yaltudo tiggaki a piye a wowli dum hay kawta ngala seediri on saati biddo ma jogo holi do hore mun nata ka der suudu o makki yo ha moƴƴa kanko hayna ittugol tiggar men tun ko perikol kadi o watta o waɗa pantalon ɓuren ko pantalon an haɗura waɗa kiloti o saati miñam makko dogara inna baba jaja waɗi ko haɗuɗon mo kon nani kanka bude naniɗa wawno tawede mo ka suudu ɗon inna yo ittu ka ono accamo non o yalta kadi yeeso ma ɗon fanka bude o yaha o artoya noon nangamo si a nangimo a piimo ɗon kawtal ngal ari o inni ko yeso maɓɓe ne mi yalti ɗo e innaya toñimo toñalmo ka par ce que a haalannomo hiɗa haɗi o tewi pas o waɗi accuɗamo o waɗi on sati noon hollamo wattake joni si allah tabaraka wa taala wima hunde kaare no harmi a sali kerentade mum waccima a waɗi o nangoyima o tooñe toñalma ka faamike aywa idan aray ko yogodiri piyake joni jama o hoɓɓe landoto ko fiyo ɗum allahu tagani iblisa kono o tagani zina o tagani beere o tagani ɗum o tagani ɗum armo koɓɓe ɓe maaki wo bone ala e golleji allahu ɗum waɗi heɗole moƴƴa si innama al imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi buyno fira ɗum ɗon ko lundi firo ahlisunna ɓe inna khayrihi sa heɓi jawdi sharrihi si a heɓi mayde khayrihi si a heɓi ɓengu sharrihi si ange ɓengu ma on serti khayrihi si a heɓi ɓiɗɗo sharrihi si tawi a jiidaki ɓuy koni firirta ka no bo ɓe nayi koddori ko moƴƴi kon e ko boni kon laa karmo koɓɓe ɓe maaki wonde ko yowodiri e golleji allahu ɗin la sharra fi af'alillah af'alullahi kulluha aslahun wa salihun golleji allahu ɗin fat ko ɓuri moƴƴude e ko moƴƴi ko boni ala e golleji makko on tiginno a iblisa ken no moƴƴi ka yiite ngen no moƴƴi ka zina no moƴƴi ka shirku no moƴƴi e usamin ɓe maaki wonde e hino en faamay taw no woodi ko innete khayrun li zatihi wa khayrun li gayrihi khayrun li zatihi kañum tigi moƴƴi wa khayrun li gayrihi no moƴƴiri sabu natija ko yaltinta khayrun li zatihi kañum tigi no moƴƴi e nafoore kadi ko yaltinta kon ko moƴƴere khayrun li gayrihi ko moƴƴere nde yaltinta nde woni ko moƴƴi ɗiɗo piiji ɗiɗi faamen misal hunde aranere nden khayrun li zatihi allah tabaraka wa taala o tagi islam tigi no moƴƴi ka ko bonino e nder islam o wayi ala khayrun li zatihi o hokkima jawdi tawi kadi hiɗa feewiri jawdi ndin ɗum ko khayrun li zatihi jawdi ndin moƴƴi ko ndi yaltini ko moƴƴi
islam o moƴƴi nafoore makko nden kadi ko yaltini kon koko moƴƴi woni arde jooni noon si innama hayrun li gayrihi ko moƴƴi ko moƴƴere ko yaltinta kon yani hayrun li gayrihi ko natiija muɗum on tigi si a ndaari ko ɗoyyata moƴƴere mum nden kono so a ndaari kañum tigi a sikkay no boni kono bona jonna en misal gootal pet e nduɗɗinta immoɗa ɗo sonnama no saawi hewti kawjeɓe na yahon ka laɓtaane ɓe na fune ma ɓe na wuren gooto hewton tun ɓe na o bobon no becci wataji ɗum ko be o opéré ene opérugol ɓengu ma ko ɓe sekata reedu makko ndun ɗum no wele welatama ka kono sabu ko tawi nafoore ko yaltinta kon ko taɓiɗɗo on maayo ta sonnaajo on maayo a jaɓay ɓe opéra jonna mbuɗɗi ngaraɗa welti ka jaɓata a jaɓay ka ɗum noon ko hayrun li gayri kañum ti goɗɗo waɗi ɗo inni hey inni ɓengu ma yewtu reedu makko ɗum mi feeran a jaɓay ɗum he hay si a waɗali karate hara ha ngayi al metujo karate leñaɗen a hoccoto ha dow cikkoɗa faminaɗa andi goɗɗo ayso ko lintum hoccuɗa a haɓɓay ka keeci hollama min kadi domiɗo andi goɗɗo kono ta pus kono noon a yehi ka laɓtane ɓe inni ahi he ara docteur ɓen no sonka kadiɗa lakka adday sa addalde min opérata haysi ko ya ñawlo ɗi a noddira e nano e ñaam addanelanɗi ɓe seeka reedu ɓen gondum addaɗi ɓe seekanu ta ko wonɗum kadi falɗa ɓe seekirtu nafoorde gonnu e bobo yaltumo hisi sonnajon kadi hisa hayrun li gayrihi famike ayo idan allah subhanahu wa ta'ala o tagi nawnaare hoɓɓe ko ɗum innata sharrihi e mone on koddoriyego boni kon nawnaare nden heno piiji ɗi goo si nawnaare ari e maɗa a neɗɗo gomɗinɗo tawi ko a moƴƴo ko gootele piiji ndan nawnaare nden addata e ma goo oyo taw allahu subhanahu wa taala adday ɗum ɗon woni e maɗa fiya a muñño o ɓeyda daraja maɗa on ka makko elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde ajaban li amri lmumini fa inna amrahu kullahu lahu khayr wa laysa dhalika illa lilmumin in asabathu sarra shakara fakana khayran lah wa in asabathu darra sabara fakana khayran idan si nawnaare nden ari e ma nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki haysi ko meselal maɗum haysi ko bullal tufi julɗo si o muññike ko on ɗum wonantam bakkatu makko on heefoto muusima kono bakkatu on heefite ko khayr ka ko shar khayr ka aywa a waɗi bakkatuji ha allahu on simo faala o accay ɗon tawoyamo ñalande ɗangal o lettiri ono o faalakama lettoyde ñalande ɗarngal o addi nawnaare nde tippo e ma muusa ma ha kono ko muññotoɗa ɗon kon ɗum heefa bakkatuji ma ɗin o lettiroytama ɗum nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam inna allaha ida ahabba abadan ajjala lahu l uqubata fi dunia allahu si yiɗi jiyaɗo on jiyaɗo no yande bakkatuji o addanay mo lette mum ɗen ka aduna ga o lima nawnaare mbuuɗi ma perda o adda fatunde ka mum muññoɗa ɗum ɗon bakkatuji ɗin heefo ene ko ɗin heefoto ɗon kon sabu nden nawnaare maɗa non haysi koye junngo ma ngon taƴe piyo bakkatuji ma ɗin hisu hara naatoyta yiite ɗum ɗon eye ɗum acce junngo ma ngon hisa ɗon naatoya yiite kon ɗum moƴƴama koye ngo taƴu gaara naatoyta yiite ka ko hayre ka ko shar ay jon noon si ɗum ari e hoore keefeero parce que jomi min wi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydi o wi wonde ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik heferaɓe halkanoɓen ko fiyonuɓe halfira kala kuye arɗo e maɓɓe on ɓe tooña ɓe tooñaka allahu no adda heege e leydi o adda soñjaji buyta ko fiyon o wi zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas andi golɓe ɓe bonni liyuziqahum bada alladi amilu laallahum yarji'un woɓe tuubuɓe arta ko hayre ka ko shar ko hayr idan si innama hayrihi wa sharrihi ulama'uɓe maaki wonde alqadaru ayi alqada'u ko hayrun walmaqdiyu yani alsharru la yakunu illa fi lmaqdiyi la fi alqada aɗaɗi mami
ko khayrul li dhati wa khayrul li ghayrihi famide moƴƴa e andi golleji Allah ɗi bone ala e mum basi ɗawa arde ɗo joni ya kefero yimoye otowi jami shirkayi no jogii rewɓe labaɓe no mari ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe no jogii basenje no yaha leydi porto ñande faala wo yahay aniɗa jooɗi ɗo ñande oɗaka juule ñande o yiɗa janga qur'an hay askaru saba masa a accata jemma fo a juulay a hooray tenen e alkamisa a hooray sappo e tati sappo e nayi taa e paɗal ma taƴi aybata ko tokkira nde on nde weeta e bimbisina ñebbe 1000 francs ma biredi 500 e mboyri 500 aybata ko ittirakoje surtout bu e célibataire accon hakke e ɗum noon si tawi hawri andari ɗum ari oɗo keeseero kafirum billah ndara min miɗo gomɗini ma ndara o akiijo ɗo ɗum kadi yaha on akiijo ɗon kadi nawnare yana hoore makko yalta kalawol motor wiyamo wos koyngal ngal hela ejitoɗa ha inna mi famal ɗum ɗo de o kefeero ɗan hetti oɗo julɗo ani kefeero on zuyina lilladina kafaru alhayatu dunia eɗo o jokkay ko o jokki ko on noon adduniya ko sijunul muɗɗin wa jannatul kafir joni kefeero on kanko ɓi ɗum gomɗinɗo on kañum si tawi hawri konko waɗi oɗon allahu ko woni warrude ɗum ko fiyo naatoy aljanna o heɓa kadi jannatal firdaus ene ɗum ko charre ka ko hayr ka idan charre ala e golleji allahu jon noon o tagi iblisa fi jarribagol e wa nablukum bicharri wal hayri fitna ko o tagiri moƴƴere e bone o wi jokke ko moƴƴi kon acce ko boni kon ko jarribagol e liyabluwakum ayyukum ahsanu amala so taguno ko moƴƴi tun anndotono en anndayno enen ko ombo moƴƴi ko ombo boni so taguno ko boni tun en anndayno ombo moƴƴi ombo boni o tagi ko moƴƴi o tagi ko boni o waɗe ko moƴƴi kon accon ko boni kon fii enen yo ɓangal en kanko mo anndi moƴƴuɗo e bonɗo fii enen yo ɓangal en ko hombo neyanima ko hombo woni ne anaaki faamike ko ɗum o tagiri bildiiji ɓe maaki wonde wa bilqadari lmaqduri koddori e eɓɓaɗon ayqin fellitumo fa innahu felletno ɗum ɗon di'amatu ko tugal al aqdi ddini nokkeli go ko iqdi ddini finde diina kan wa dinu diina kan afyahu ayi mana diina kan wa dinu wasi diina kan no yaaji moƴƴa ɗum ɗo kan no jeeya e diina kan woni fiyake koddori ɓe maaki wala tankiran e riwaya go wala tunkiran e nusfa go wala tunkiran wata yeddu jahlan ka majjere nakiran oɗo malaikajo maketeɗo nakir wa munkaran e oɗo maketeɗo munkar wala alhawba wana weenu ndu wal misana kañumma e balance o woni mandakke ɗen innaka no an tunsahu hiɗa e laaɓaneɗe reedu joni ɗo ɓe naati ko yondir kon e fi al iman e bil yawmil akhir gomɗingol ko yondiri fiyake oɗo laafara wan noon cheikh ibni bas ɓe magitinama al imanu bil yawmil akhir ko gomɗingol kala ko watta gila ka neɗɗo maayi ɗon ha naatoya yiite ma naatoya aljanna e wala tankiran jahlan nakiran wa munkaran oɗo nakiri e munkar to woodi e feddeji majjuɗi ɓe tawata kamɓe ɓe inni wonde malaikaɓe arayɓe tawa neɗɗon ka kaburu sa inniɓe munkar e nakir wara a jasiniɓe a aybiniɓe par ce que inne nen nakiri e munkar koko etta e ko wiyete kon ko añini ɓe inni haray a ɗettaniɓe inde e ko añini tawi noon munkar e nakir ɗo na mana añinegol faanda ko mana faytiniɓe ɓe neɗɗo o wowayide sifa mum hay nasifami fa dakhalu alayhi wa hum lahu munkirun ɓe añu yusufu kaɓe faytumo ka tawi ɓe anditani mo nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi inni ɓeɗo munkar e nakir kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadis abi hurayra wonɗo ka sunanu tirmidi cheikh al albani mo sellinimo ko sahihu sunani tirmidi ɓe maaki ida qubira almayitu aw qala ahadukum ataahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkaran wa lil akhar nakiran nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki si goɗɗo mon surrama malaikaɓe ɗiɗo araymo bawol ɓaleɓe malaikaɓe ɗiɗo faytiniɓe ñaaɗuɓe moƴƴa si ɓe hewtimo goɗɗo e maɓɓe no inne munkar goɗɗo e maɓɓe no inne nakir
nelaɗo on inniɓe ɗum an kon marɗa ko innaɓe waɗi si tawi ɓe makali ɗum wata yeddu malaikaɓe ɗiɗo arayɓe ɗen ka qabur ɓe janti inɗe maɓɓe ɗen tigi gota yeddu wodede maɓɓe ɗiɗi ta yeddu kadi ko ni ɓe wi'ete waɗi ko wahyuɓe wirani anda sifande famade moƴƴa ɗo ko hunde nde tata ko hanande famede e andi fi al imanu bil malaika no ton ko gomɗinteɗo on noon tandi hi goto raɓɓiɗuɗo e waɗa ka al imanu bil malaika e andi no jeeya al imanu bil malaika al imanu bi asma'ihim gomɗingol inɗe maɓɓe ɗin e allahu e nelaɗo wiɓe ɗe wodi paljol janol ngol jama on faljata malakul mawti yimɓe ɓen no noddiraɓe inne nde ɓe ala ka wahyi innugol ɓe azra hoɓɓe nasra'il hoɓɓe nasra'il ɗiɗo cheikh albani e cheikh uthaymin ɓe maki ɗum ko ƴetta ko e bani israil ko minal israiliyat e ndaare qur'ana fof e sunna allahu ko noddiri ɗoɗon malaikajo nelaɗo on ko ɓe noddirimo ko malakul maut qul yatawaffakum malakul mauti alladi wukkila bikum innugol mo ajra'ilu ko tashabbuhun wattiba'un li bani israil ɗago caa famige no en selay ɗum ajara arante ma mo way yiwɗo ajara ɗon boni ajara innu malakul maut intaha al amr ko ɗum ɗon woni inde maɓɓe nde cheikh uthaymin no waɗi inkar ɗum kadalika cheikh al albani no waɗi inkar ɗum ɓe maki walal hawba wara weendu ndun kadi ko yondiri fiyake oɗo wal hawd weedu ndun nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en fi muɗum e hadisaji heewuɗe wonde ɓe mari weendu ndu weendu maɓɓe non ko beeli ɗiɗi karmo koɓɓe maaki nelaɗon alayhi salatu wassalamu mari ɓe mari weendugo wonduka arasati sa'a ɓe mari weendugo wonduka nder aljanna weendu wondu ndun ka arasati sa'a ko e ndun ɗon woni ko yimɓe goo ka mofte maɓɓe aroyta ɓe raɗe weendu wondu ndun ka nder aljanna ko ndun ɗon woni weendu kawsara ngon anda sifani beeli ɗiɗi ɓe jogi weendu aranuru ndun ɗun ɗon ko attinatede ka aljanna ndu woni weendu ɗimmuru ndun ko ndu wiyete kawsara inna a'tainaka al kawsar joni noon nduɗo weendu ndu ɓe okka wonduka oɗonete ka tande darngal ɗon ndu weendu ɗon jundi mayru nelaɗo maki alayhi salatu wassalam koko yarete lewru yanni mayru wana noon ndiyam mayru on no laaɓi no rawniri wa kosan wa ɓiraɗam ɓe maki no weli ɓuri njuuri no rawni ɓuri kosan gobleji mum ko yarirte ko no ɗuuɗi ɓuri koode ɗe walla no fota e koode ɗen kala yarɗo ɗon o ɗon ɗataake abadan yon noon kala neɗɗo bida a arɗo ɗon ko o soggete wanno woɓɓe aroye malaikaɓe raɗoɓe elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaka wonde ummati no riwaya goo ɓe maaka ashabi andi ko ɗon shiya ƴetti wonde jaga no wode sahabaɓe goo yaltinoɓe islam no sahika sharhu sahih muslim mo imamu nawawi ɓe sharhi maka sharhu sahih bukhari mo imam hafid hajar ɓe sharhi ayay ko laaɓi on ashabi ɗon taw par ce que riwayaji ɗi fof si ɗi hawtinirama riwaya goo no inni aroyay raht ko ɓe rahta aroy e janginanen arrahtu ko jama'atu duna al ashara ka ko yimɓe ɓe timma sab no jeeya e ko nangirta shi'a e ngon sengo ɗon ɓe inni ko sahabaɓe nelaɗo murtuɓe aroyta ɗon jon noon konko wiya ɗon e rahatu yimɓe ɓe timma sappo kamɓe shi'a joni si ɓe inni ko sahabaɓe ɓe inni noon ko jowo pet walla nayo pet wonno yaltano islam wattude e ɓengure ali nden aɗa luttuɓe ɓen ɗon timma sappo yo non riwaya on ɗa no wi rahat ko ɓe timma sappo aroyta ɗum kamɓe noon ɓe inni ko ɓen sahabaɓe murtuɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen ko ɓe guluji wonno guluji ɓe inni noon ko nayo wonno yaltali islam e seeɗaɓe ka ɓengure aliɗa hadis on ɗa no wi rahat ɗum ko goo ko nangirtaɓe to par ce que ara e timmali ɓe wi ɓen fo yalti islam ɗimmitel mungel konngol wi'ugol ngol ashabi nelaɗo alayhi salatu wassalam gollitiringol tawi ko ɓe faandi ko honɗum ko jokkuɓe ɓe kono ɓe jeyaka e haqiqa sahabaɓe maɓɓe ɓe fewndu abdoullahi ibni ubay bun salul wona jantorɗen noon nane ɓiɗɗo makko on arno wi'i nelaɗo acce mi taƴo e dande baben an nden mi adda ɓe maki o waye accu ɗo wata jama on innu muhammadun yaqtulu ashabahu ene ibnu salul ko jeyaɗo min ashabi rasul hay siko sahibuhu haray ko lugatan o wonɗo dakko maɓɓe ɗo lugatan na shar'an
نون ذو الخويصر فوندو أدارينو إني يا محمد اتق الله وعدل نلالو ماكي عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل الإسلام أعدل نلالو هي محمد منده لا جومي ما سندانو هانيري نلالو ماكي بونما سمين منون داليوم بونون عمر إني رواية بإني خالد بن الوليد إني نلالو أكمي تجدان ونافقي فماكي أكلون تيم بإن محمد يقتل أصحابه أنك نافقي جون jono oro nelaɗo maki ashabi on ashabi maɓɓe mo ɓe janti fi muɗum ɗon ko lugatan wana sahabaɓe maɓɓe ɓenɗa fami ko idan so heɓi on ɗoɗo on nani on subu ha shi'a no wolamo ande koko henti ko laaɓi pos famike moƴƴa aywa ɓe maki wal misana kañumma e mandakke ɗe woni balance on ko allahu peesiroyta kon golleji tiyaɓɓe فإنه قد يقول الله ونضع الموازين بالقسط وي مولي نو ياي بالانسي جي نيالانde dangal harakoy hore nundal o wi wal wasnu yawma idhin al haqq balansi ji non karmo ko benno maaki ko ngudi boy karmo ko be gono maaki wonde mofte kala no mari balansi mum reeni dalil ko Allah yonada al mawazina ko jamu o atti wobbe go inni wonde o ko balansi ji didi balansi go ko golleji faridaji din peseteɗon balansi go ko golleji sunnaji din peseteɗon kammo koɓe go maki o balansi on ko balansi goto fet ɓe ndaari ka deftere wiyetede durus wa fatawa fi lharami lmakki walmadani libni usaymin ɓe janti timmuɗum ka yowondiri kadi e fiyake ko honɗum peesoyte honɗum fawoyte balansiji ɗin karmo koɓɓen no luri woɓɓe no yaari wonde ko golleji ɗin fawete ɓe inni jomi me wii فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية بإني كقول لي جدين تيجي وني كفاويتي مؤيدين فاويلا بندين فاويلا وبقى إني وند أوه كبندي قول لي جدين كبندي دون كبندي دون فاويتي كان بقى بدلنوري أورو حديث عبد الله بن عمر أو حديث البطاقة wonde leɗɗo aro e ñalande darngal so hewti tawa mo waɗi bakkatuji buyi kono o shirka naali allah subhanahu wa taala allahu innamo ɗum ɗo ko angol loyna hen ɗum ɗo ko angol loyna hen yon no gonto duwaɗa yaade hena pellet ko yiide ɗum safi allahu yaltina kaydiri ka o winoɗon la ilaha illa allah tawi shurutuji ɗi no timmi ɗum walline ka moƴƴi makko ɗo hikkori ɗon tun jicca ɓenni holli ko kaydiji ɗin peesoyde woɓɓe go inni ko neɗɗo on tigi ƴawnete kanko tigi arata ƴawa kaware balance فإن زبون حديث كيون في ابن مسعود حديث علي بن أبي طالب عند ابن مسعود جونو كعرا لقال غسور غانغال بابي جاوي جيلرو مابbe no yaltiti tay geleru no fandu maja sahaba en jel ko ibn mas'ud fandi ko nelaado maaki alayhi salatu wassalam wallahi hadith on ka musnad imam ahmad be maaki wallahi on jalido geleru dudo imanu ko woni e mayru ko wallinama sengo balansi fello uhudigo waɗama sengo balansi imanu geleru ndum pese benno gadi yaari wonde aray ko neɗɗo on pesete ala kulli haalin ya gomɗin tu wonde balance no woodi pesoyte kadi allahu andi ko honɗum e mum o pesoyta innaka tansahu ɓe maaki anniɗa laaɓanede reedle ko wona wolnede ɗo وقل ماكو يخرج الله العظيم الله موضوع يلتمر بفضله يقول المكو من النار إمورد كيته أجسادا بل من الفحم الفحم والجمر الطافئ وإن تفهم ويلبر داني بدون كمبور بالير الجمر الطافئ الأسود يلبر داني لتواتكو بالير يعني بل بتاتا دي سمينو كيته ها niɓɓiti pit allahu ƴewnoyayɗi ɗon ittaɗi ɗon tutrahu kalli ɓalli ɗin ɗi buge ala nahari ka caangol wiyetengol ngol nahrul hayat caangol no woodi wiyetengol nahrul hayat kalafara ngol ɗon caangol ko tubbungol iwi ka firdaus jonno yimɓe ɓe si yaltinama ka yiite tawi hiɓe niɓɓiti pit ɓe sumi haa ɓe ɓawli kis ɓe gandi ka yiite mayatake ka la yamutu fiha wala yahya ko e nder ngol caangol ɗon ɓe bugete ɓalli maɓɓe ɗin heccida ɗi wuurita on saati noon ɓe naɓoyey ka aljanna yaltinoyte ɓe ɓe maaki ɗum ɗo kadi fiɓu ɗum ɗo wonde koko selli no woodi yimɓe yaltinoyteɓe ka yiite ɗum noon ko ɓe maayi daari ɓen e ko yaltinta
islam ɓeɗo ɓe yaltinoyte ɗin ɓalli ɗon ɗi buge ala nahri ka caangol fil firdawsi caangol tubbungol ngol iwi ka firdawsi tahya ɗin ɓalli ɗi wuuritira bi ma'ihi ndiyam ngol ɗon caangol ɓe maati ɗin ɓalli wonay ɗon ka habbi hamili sayli e nuska goo ka hibbi firoji ɗi no sirti si ari ka habbi ko firo feere ka hibbi ko firo feere sinama ka habbi ɗum ko ka kalhubub alhubub allati tukkal fa tut'ab ani gabbe ñaameteeɗe ɗum sifa gabbe maaro gabbe foññe ko nanndi ɗum sinama ka hibbi ɗum ɗon ko yani hububu rammi ɗuma on gabboye njaare ko sifa ka désert andi sa yi ka njaare nde ye gabboye sinama ka hibbi maywa gabboye njaare ka habbi maywa gabbe ñaameteeɗe faami ke ka hibbi gabboye njaare ka habbi gabbe ñaameteeɗe anda si faami nan ayo ɗo noon ka habbi ere nuska goo ayey ka hibbi hara ko noon yimɗum woni sen inni ka habbi wana gabbe ñaameteeɗe na abbere ñaameteeɗe sen inni ka hibbi wana gabbu njaare ayi gabbe hamili sayli e rondande ilan yani ndiyan ɗan tawata ko ilay ɗan araɗa rondi gabboy koye dow isjaa tumande kañum ilan ɗan ari yatfahu tawa hino heewi no uuyi no yaha moƴƴa mana muɗum se yi'i wana caangol no rondi ni gabboye dow ara hikoye hoore dow ni wana gabboye foññe koye tata koye e hikoye ka nder ñaaka makkoye anndi si ari e hoore ndiyan ɗan a yiya ndiyan ɗan no feƴƴina ɓalli maɓɓe ɗin kadi ko noon ɗi woni royta e hoore ɗan ndiyangol caangol ɗum ko ɗum ɓe faala e ɗanñinan faamige moƴƴa aywa idan ɓalli ɗin ɗi lootoyte ɗon ɗum ɗo kadi ko finde meɗen nde tata no luutondiri e finde kawarij e mu'tazila kawarij e mu'tazila kamɓe ɓe inni kala mani naatuɗo yiite ko ton o luttata o yaldata mulji a kadi ko no yaare enen ahlu sunnati wal jamaa yimɓen no woodi naatayɓe yiite ɓe yaltoya ko waɗi noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadisa bi saidin al khudri wosi tawi ɓe keɓoyama haa gasi on saati allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi o innayi wonde malaikaɓɓen ɓe fi shafa'ati almalaika wa shafa'a al-anbiya wa shafa'a al-mursalun wa shafa'a al-mu'minun wa inna la yabqa walla wa ma yabqa illa arhamur rahimin luttaaji woni sina kanko allah o hokka jungo makko ngon ka nder yiite o nokka ton yimɓe goo ɓen ɗon si o nokkiɓe kanko allah subhanahu wa ta'ala o adda ɓe ka caangol ɗo ɓe saƴƴite ɓe naade on saati ka aljanna ɓe jiya ko tinninta ɗum wonde hadisul kudusi ka joomi men wi ñaande ɗarngal o innoyay akhriju malaika ɓen o wolanta ɗum akhriju min annari man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min al iman yaltine ka nder yiite kala mo tata harino ka ɓernde makko gabbun zarra e iman ɓe yaltinten ɓe naade ka aljanna ko luttata ton ko maayiduɓe e ko yaltinta islamu faamike idan ko ɗum nafoore jantagol ɗum ɗon ɓe maaki wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa inna adaba alqabri bilhaqqi muwaddahu e ɓe maaki wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ɓe tefanoye tagore ɓe gandi tefoore nden ko ɗiɗi ko ashafa'atu l'uzma woni shafa'atu l'kubra kañumma e shafa'a mo tawata ɗum ɗon no wonani yimɓe buy harana nelaɗon alayhi salatu wassalam shafa'aji noon ɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe hertori ɗin imam ibnu qayyim no jantiɗi ko ɗi noneji no jiya e muɗum oɗo shafa'atu l'uzma koynete shafa'atu l'uzma ko si tagore nden ari moɓodiroyi ñalande darngal tawi hawri yimɓe ɓen dalke ɗon ɓe tampiya ɓe gandi yimɓe yahay ka adam ɓe waɗon ɓe yaka annabi nu ɓe waɗon ɓe yaka annabi ibrahim ɓe yaka annabi musa ɓe yaka annabi isa ɓen ɗo fof konto ɓe sakkitorta ka nelaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe ari ka nelaɗo alayhi salatu wassalam yeeso ɗum ɓe lando nelaɗo on non immo yaha tefa ɓe sujjana allah subhanahu wa ta'ala ɓe nodda mo kanko allahu ɓe jeeja mo yo aro ñaawa hakkunde tagore nden on saati allahu wiya ya muhammad irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa ko on non shafa'a
woni shafa'a mo tawata ko shafa'atul uzma on ɗon ko nelaɗo tun ko on allahu wi asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda goto suusoyta waɗoyde on ɗon kamɓe tun suusu ɓe mari shafa'a mo ɓe hertori ɗum woni tefanoygol yimɓe ɓen natugol ka aljanna ɓe hewti o kamɓe tun arata ɓe honka batoha ngal ka aljanna ɓe waɗa istifta ɓen ɗon ka aljanna malaika ɓen lando ko wammo ɓe inna ko min muhammad wona ardi noon ko hadis anas ibni malik malaika ɓen inna ko an woni ko min yamirayo min atto udditande ɗo wa nafsu shay'in ɓe tefanoyay kadi abu talib kono honno ɓe tefiranta abu talib wona yo yaltuka yiite de yannahu mata ala alkufri ko fiyo o hayfinane lette ɗen o wona neɗɗo ɓurɗo jasude lette e yimɓe ɓen ka nder yiite ton sinnama yo hayfinane lette ɗen na yo o fowtini dey koyo degere majje on ɓuyte e makko andasi fami ɗum ɗon ko saɓanede makko tawi kon harimo wallitiɓe moƴƴa e fiyake fita hefe raɓɓe lorruɓe yeru ɗum ɗo woni nafoore makko nden ɗo on noon abbas ibne abdulmuttalib landinoɓe si tawi abu talib heɓoyay nafoore ɗum ɓe janti noon ɗum ɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam aray ɗo woodi tefooreji goo wona nelaɗon tefana yimɓe aljanna gooyo darjaji maɓɓe ɗin ɓante tawa darjaji maɓɓe ɗin no tippi fiyoɗi ƴew ɓe tefanayi woɓɓe goo ɓe tawata ko marɓe kaba'ir duwanoɓe natude yiite allahu jaɓana ɓe o naɓa ɓe aljannara ɓe e haali yiite ɓe tefanayi woɓɓe goo hara ɓen ɗon naatino yiite fiyo ɓe yaltine ɓe yalta idan no fof ko tefooreji no woodi kadi tefay ɓe malaika ɓen tefay nelaɓe goo tefay nelaɓɓen tefay annabaɓen tefay gomɗinɓe goo kadi tefay joni noon ɗum non fof tefoore nden ko wawata laatorde ko chartiji ɗiɗi tabita charti arano on ko riballah e anil mushaffa charti ɗimmo on ko idnullahi lishafi charti arano on koyo allahu o weltano on wonaɗo tefaneɗe charti ɗimmo on koyo allahu on yamir o dugano on wonɗo tefude ko annon o wi man dha alladi yashfa'u indahu illa bi idni o wi wala yashfa'una illa lima irtaba o annon alshafa'atu ko lillah walillahi alshafa'atu jami'an wa qul lillahi alshafa'atu jami'an tefoore kadi nelaɗo ɗaɓɓirtake tefoore ko allahu ɗaɓɓirte naya innu nelaɗo tefanelanka allahu ma wali yukari tefanoyanka allahu ɗum ɗon ko shirku billahi tefoore ko allahu jeyi ko ya innu allahu mi torike ma tefinoye nelaɗo on e an ɗon no sella allahu waɗoye nelaɗo ma on tefananni wono nelaɗo on toratake tefoore walliyajo toratake tefoore ɗum ɗon ko shirku anda si faamike moƴƴa aywa ɓe maaki wa inna adaba alqabri lette kabru ɗen kadi bilhaqqi ka gonga ɗum kadi nokkugo ko mubahu ko laɓɓinaɗo muwabbahu ko laɓɓiniraɗum no tiiɗiri bimana no ɓangina hattirde ɓangugol wonde lette no ka kaburu ɗum ɗon no seedano en ɗum tun hadis goto pette ngala ɗum ɗinde hadis abdullah ibni abbas wonɗo ka sahihain elaɗon no wonduno e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe seenode maɓɓe ha e nokku ɓe hayni kaburuji ɗiɗi ɓe maaki innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani bikabir amma ahaduhuma kana yamshi bayna annasi bilnamima wa amma al-akhar kana la yatanazzahu min al-bawl nelaɗo alayhi salatu wassalam ba ɓeyɗin kaburuji ɓe maaki ɓeeɗo ɗiɗo no lettede kono ɓe alaka lettirede noon ko sattuno accugol ɓe maaki goɗɗo e maɓɓe hari o dindayno waddidira jama on ko eggingol ɗa naɓira ɗa fiyo jama on hukkodirɓe haɓa ɗum woni sabu lette makko ɗen ka kaburu oɗa ɗimmo ko sabu si o yeyino hurgo laɓɓintintako yaayno tun fi gayni haajo mum on no ɓornade tumbannal nga laawol mum yaha holli jaka lette no ka kaburu no laaɓi pos no suusuji ɗin no ɗuuɗi ko ɓa saa'i meɗen on ɓattike en ala yanñude hannde kadi ko ɗuuɗi pan inchallah ɓe maaki wala tukaffiran ahla alsalati wa in asaw fa kulluhum yasi wa dhul arshi yasfahu ɓe maaki an neɗɗo sunna o wata heferɗi yimɓe juulayɓe ɓen julɓe ɓen wa in asaw haysi tawi ɓe yani e bakkatuji mawɗi ɗi tawata na yaltinayɗi islamu ɗi to kadi ko hollugol wonde enen eɗen serti e hawarije mu'tazila kamɓe ɓe inni wonde kala waɗɗo bakkatu mawɗo hay sina yaltinayɗi islamu ɗin hara o yalti islam mo feni kamɓe ko kefeer mo waɗi zina nde wotere ko kefeer mo yari beere ko kefeer mo jaabike mawɗo mum ko kefeer kamɓe kala waɗɗo bakkatu mawɗo kafiru e hoore ɗum noon
khawariji kanyu yaltini mo few mu'tazila kambe be inni o yaltali few o iwi woni ka islam kono yawtali ka keferago be inni yakunu fi manzilatin bayna al-kufri wal islam o wona la yusamma musliman wala yusamma kafira o wona hakkunde do kono be fotti kambe dido khawariji mu'tazila mo mayidi dum do o luttoya yite jahannam fami ke moƴƴa khawariji inni kala waddo bakkatu mawdo ko kefe raiso daginali so mayidi mo o yaha yite o luttato mu'tazila inni mo mayidi e bakkatu mawdo mo wadi bakkatu mawdo o iway ka islam kono naataka keferago kono so mayi non o tubali o luttoya yite jahannam eno ko sendi be kon khawariji inni mo wadi bakkatu mawdo o wonta e kefere mu'tazila kanyo wi o wonta de kefere kono non o yalta islam be fotti non so mayi o tubali ko yite jahannama o luttata enen nano ahli sunnati wal jamaa enen bakkatuji no serti no wodi bakkatuji mawdi no wodi bakkatuji tufuki sabu wondu nelano alayhi salatu wassalam kambe tigi be maki ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir Abdullah ibn Abbas be maki alayhi salatu rahimahu radiyallahu anhu afwan be maki wonne la kabirata ma'al استغفار ولا صغيرة مع الإسراء واللي جاك بكات نودي كبيرة نودي صغيرة مودي نودي تسوك نودي جونو مودي دين كاري نفتي دي نودي يلتنا الإسلام نودي دي يلتنا إسلام بكات وجدين دي فوق مجلسي قطر وديدي فتكو مودي فتكو تسوك عند أهل السنة والجماعة هم فيدي وانده هدي دجي أرأيو يلتي إسلام يلتنا إسلام so wadi bakkatu o fibi bakkatu on no dagi tele ko harmo do yaltuna mo islam ay si ko toso kono non si tawi hawri o wadi bakkatu on tawi hawri o daginali bakkatu masalan ko toso ko o wadi haray dum yaltinta mo ka islam so wadi mawdo tawi na mawdi yaltina islam di o daginali haray dum yaltinta mo islam kono wona fasiqijo ahli sunna inna ko o fasiqijo si tawi ko bakkatuji mawɗi yaltinayɗi islamu ɗi o waɗi hara o daginali ɗi ɗum ɗo yaltinaymo islamu kono sharti ko si tawi hawri o laabanama reedu surutuji takfiru ɗin tabiti e makko mawani'uji takfir ɗin ɓortiki e makko hara iqamatul hujja waɗi e makko ko on saati noon si o heferɗini illa ahli sunnati wal jamaa anda sino faamaɗo ɗo ko hunde nde duwaɗen faamude moƴƴa bakkatuji ɗin kamɓen ene yimɓe sunna ɓen no fecci pecce tati pecce ɗiɗi jale bakkatu mawɗo e bakkatu toso bakkatuji mawɗi ɗi no fecci pecce ɗiɗi mawɗi yaltinayɗi islam e mawɗi ɗi yaltinta islam misal mawɗi yaltinayɗi islam mbila yagal yaltinayi islam mawɗi ɗi yaltinta islamu fenani famaɗe joni noon si tawi hawri neɗɗanke on o waɗi bakkatu no o way wono o way to sokoba mawɗo mo yaltinta islam ba mawɗo yaltino islam ba tawi mo fiɗi bakkatu on no dagi aray o ɗum no yaltinaymo islam sabu won ɗum ko o fiɗi kon bakkatu on no dagi taw aslan par ce que o dagini ko allahu harmini ɗum ko keferaɓe famike goo si tawi noon o waɗi bakkatu on tawi hawri o fiɓali bakkatu on no dagi mo fiɓi bakkatu on no harmi ɗon ko degré bakkatu on ndaare si tawi ko toso ko o waɗi o kontete lumbiɗo allahu tabaraka wa taala si tawi ko mawɗo mo yaltinta islam on o waɗi o kontete fasiqijo ɗuytiɗo imanu gomɗinɗo kono imanu makko no ɗuyti si ko mawɗo yaltinowo islam on o waɗi madama o daginalimo o laaɓante reedu o bo findintine wonne himo harmi o laaɓane reedu o holle wonne yaltina islam si shartiji ɗi fiyo keferagu mum tabitu e makko timmi haɗay ɗiɗi yo heferɗine ɗi pottike on saati noon o wiye ko o keefee famike joni noon mo maayidi e ko yaltinta islamu kon tawi o laaɓanama reedu mana muɗum tabiti ñawama e hoore makko keeferagu mum so maayidi e mum ko yiite jahannama o luttu non ahlu sunnati wal jamaa no tabinti ɓure makko o lootatake kasangatake juulatake surratake ka ɓerɗe julɓe ɓe on ko keefeer hay simo nodditi noon ko ka islamu o tawa madama o maayidi e ko yaltinta islamu tawi o laaɓananoma reedu ñawama déjà ko keefeer laawi ɗin fiyo heferɗine fof taɓiti asir woodi naɓe goɗɗo siwi la ilaha illallah wontata keefeer ɗon ko hunde nde tawata nde neɗɗo on
hani wattude yili e muɗum moƴƴa si tawi hawri bakkatu mo o waɗi on ko bakkatu mo tata ko mawɗo kono na yaltinowo islam o daginaali mo o maayidi e muɗum ahlu sunnati kañum innaali wonde oɗo o luttoya yiite ɓe innaali o naatoya yiite on no ginnuɗen o wonoya tahta mashi'atillah o wonoya sengol e muuyango Allah si allahu yiɗi muuyi yo lettemo kono hay si o lettimo o yaltinoyemo ka yiite o luttintamo si tawi hawri o muuyi kadi o yaafotomo o lettatamo masalan si goɗɗo waɗi zina joni ko innata ko o ni fasigi aduna kono si o maayidi e mum ene allahu naada mo yiite ka naadatamo a anda de si o naadoye mono yiite o yaltinoyemo par ce que o dabinaali bakka to na ko yaltinte islam faamike idan ko ɗum ɗo woni finde ahli sunnati wal jamaa murji'a kamɓe ɓe inni wonde kala wiwɗo la ilaha illallah humo faala o sujjanayi sana mo yaltata islam mo faala o yennayi allahu e nela ɗon ko aljanna o yaata kamɓe ko ni ɓe yaata ɗum ɗo ko tana ɗum waɗi si ɓe maaki wala to kaffiran wata heferɗin ahla salati yimɓe julde nde woni julɓe ɓen wa in asaw hay si ɓe waɗi bakkatu tawi na yaltinayi ɗi islamu ɗin ara ɓe laabarama reeɗuɓe iwaali e muɗum walla si tawi hawri ɓe daginaali bakkatu on fa kulluhum ɓe denndangal maɓɓe yaasi goto kala e maɓɓe no lumɗo aɗa ala e men mo watta bakkat kullu bni adama khata wa khayrul khata'ina التواب وذو العرش يصفح جم عرش وني الله تبارك وتعالى يصفح بمعنى أن يعفو إما يعفو بن توبو بلأبني إما يعفو يروك تنكو الله أموي يعفو قلبك قلو قل وند أهل السنة كم بك هفردين والكا تنبو بيون نودي بهفردين تنودي بهفردين وأنهم فين دي مرجي أنك نو تنتني دودو بإنو قل قدو قوالي وباتون لا إله إلا الله ورأيك جلد واتاقسو أسكي الله تنجنني هو بناتم إسلام بيان أي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وبذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا كل جاءوا نات إسلام هذا سوون تكفير بماك ولا تعتقد وتافق رأي الخوارج في النبيل خوارج أنكر هم بيوني خوارج وسبوا بإنها خوارج وسبوا يلفقوا الماء بأهور علي بن أبي طالب بيدو دارينو بإني وند سيدنا علي هفر ريبا علي أبي يبقى نياو ko wona Allah yo non kala jokkuɗo laawol maɓɓe ngol ko khawari no jiyama e toɓɓe ɗe ɓe andira ɓurɗe ɓangude maɓɓe ɗen cheikh fawzani no jantiɗe kana waqidul islam goo on ko heferɗingol julɓe ɓe heferɗiniraɓe sabu bakkatu mawɗo kala yarɗo feere kafirum billah ay so dagina kala wujjuɗo kafirum billah ay so dagina toɓɓere immere nde ɓe andiramen ko dagintingol ƴiiƴan julɓe ɓen e jawle maɓɓe ɗen ɗum waɗi so yii wona ɓe winnuɓe ɗon wadde jihadi daish état islamique kañumma e honno ko boko haram e mujawo ko nandi e mum ɓe fokko ɓe khawarij ɓe dendangal maɓɓe ɓe jeyaka min ahli sunnati wal jamaa hande ɓe ala ton yang garmo koɓe maaki ɓe fokko ɓe jeyaɓe min al khawarij non ɓe naata e juulirde taw ɓe wara yimɓe ɓenna fiyon ɗum wo islam ala ka ñawirede ka leydi ɗum idan fof ko heferade idan nayo yimɓe hoditor ko yiyata ɓe acciti baye kon ko yiyata ɓe tentini centi ko himɓe inna la ilaha illallah ɓe jogii drapeau ndun ko ɓe khawarij wona ɓe jeyaɓe min ahli sunnati wal jamaa karmo koɓe sunna wuuridaɓe hande ɓen no walliti defte ko yonata fiima sukaɓɓen nayo hoditor buyno sikkude ko jihadi fi sabilillah ulama oɓe maaki ko jihadi fi sabili anfusihim wona fi sabilillahi abadan ɓe woni waɗi par ce que jihadi fi sabilillahi no mari shurut jihadi fi sabilillahi kadi nelaɗo haɗuno yawɗo jihadi yo taƴu leggal ɓe haɗuno yo waru bo payku ɓe haɗuno warugol sonnaɓe ɓe haɗuno warugol karamokoɓe andi yahudu ɓen e karamokoɓe annasarankoɓen tanke ɓe wallitaki ɓe yaka jihadi ande ayi ka église wala waɗi bombre taw ko prêtre jo on acciɗa warde taw bobowoy no nder ton ala e makiti waɗa bombe julɓe e heferaɓe bo maya inna ko jihadi fi sabilillahi wonɗa ara kadi koye leydi julɓe wonɗa gonto jihadi fi sabilillahi ka mali ko mi ineten mali ba makko ɗo ko leydi heferaɓe tawi ko leydi julɓe par ce que murɓe ɗum deden ko julɓe islam ɓe noddi anno yawgol ɓe innade wadde jihadi fi sabilillah yaa e makiti waɗa bombe wiyema wan ƴama on maaya yaha nanga goɗɗo ɗon innamo waɗi zina
wallinamo ɓiya maɗum fiɗon mo kaaƴe yawo ma en noon ko ela Allah wo wi kala waɗɗo ɗum ko ni o ɓerdete no innaaɓe goɗɗo wujji tawi no sarti o ñewti e jungo ngon taƴe ngo taƴe ono gombo taƴata ɗum ko laamu ngu an sa nangi gujjo kama a taƴimo jungo ngon Allah o lambitoytuma ɗum ñalande dalla no waɗɗi laamu ngun nangugol ma kadi ɓe taƴama jungo ngon par ce que ne an haltinaɓe mi andani mami ko ɗum waɗi buy nangay ɗo gujjo bina waremo ko ɓe fof warno waro si nangama koye ware so warimo ɗon on kontete waruɓe wonki na onon haltina iqamatul hudud ko li wulatil umur ka sharia islam goɗɗo wari ko wareteɗo tawno sharia o sartiol tinni kono ko laamu ngun joni si goɗɗo wujji o taƴete jungo tawi sartiol tinni kono ko laamu ngu watta si goɗɗo waɗi zina o foccete leyru temedere si o jombali kono ko laamu ngu watta a nangiɗo ɓiɗɗo ma a inni ko zina o waɗi waalo foccama ɗo leyru temedere a toñimo tawa mo noon piide leyru sappo yaggingol mo par ce que yagginowo fiyata ɓuri leyru sappo nonno ari hadis Abdullah ibn Abbas sellu yagginowo fiyata ɓuri leyru sappo ko hiddu on feƴƴata ta piimo ɗo leyru temedere ni ta andi o ko Qur'ana e sunna hande taweɗa jom ma o lay ko laaɗa inan ɓe maki wata fiɓu finde fawarij no jiya e ko ɓe andira yaltugol e hoore laamu ko inete kon almuzaharat non no metti wolde ka wonden no hande goy ono ko be wowle wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu ɗum ko laaɓi fof alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ko wiyete manifestation marche opposition maɗum artiste e ko nandi e mum kullu dhalika haramun muharramun fi dini rabbina armi kas dagota enen nayi politicien ɗe kono ko windi ka defte kon e wowle e wol ko honno no wonde wowlande ɗum no wari hadisaji nelaɗo alayhi salatu wassalam wallahi ɓuri ɗe temedere ɗi wondiri allahu tagro lahu wallahi rabbil izzati wal jalali wa rabbil kaaba hadisaji ɓuri ɗe temedere harminde ɓuri ɗe temedere jantiɗe lanko leydi ko o boni wo ko o boni madama o yaltali islam o yiraka e keferagu ngu tata ɓe mari dalil ko o kefe masalan hay so waɗi goɗɗum keferagu hara karamo koɓɓe laaɓanimo riidi o salike ha karamo koɓɓe ñawiɓe maki kaari woni kefere ko on tuma enen luttuɓe ɓe jogotoɗen ko kefe sina ɗum innugol tun aleji makko na Qur'ana e sunna wona ñawirede aw ko kefere karamo koɓɓe maki ɗum ko pinde hawariji so yaari ɗum hay ewre men heferdina an ɓenguma e ɓenguma rewɓe ma ɗiɗo so nurri ka suudu ko ɓurano onɗa kontude ñaawa dartoni na Aminatu pam mari gonga par ce que Aminatu no wele e Mariama simi nanti ɗon a hoote na Qur'ana e sunna ñawirɗa awa ino hoorema an kadi ara alti islam ka parce que na Qur'ana e sunna ñawirɗa mo ñawirani Qur'ana e sunna woni kefeero no mari ko laaɓi pos karmo koɓɓe maaki gooko so o fiɗi ko ñaawiri kon no deƴ wona keferago yaltugu islam ɗum kadi ara o laaɓanama reedu goy e kamatul hujja waɗi e ma ɗum si tawi hawri o fiɗi konko woni ñaawirde ɗon no ɓuri Qur'ana e sunna ma no fota on wona kefe ko ɗum Cheikh Albani ɓe maaki ɓe waɗi deftere risala waali ɗo fiɗum tun hukmu man hakama bi gayri ma anzala Allah waɓe waɗi deftere nden Cheikh Ibn Baz waɗi taalim ɓe gayni Cheikh Ibn Usaymin waɗi takrir mi sikki pellet neɗɗo sunna hannde so tawide ɓeɗo na sunnaen ko ɓeɗo tato ka neɗɗo sunna wowlay hannde ronka wonde konguɗi ɓe a susta ɓeɗo maaki e ndeɗo deftere wonde goɗɗo no ñaawira hara na Qur'ana e sunna kono hara wonali kefeere si tawi mo fiɗi ko woni ñaawirde kon no harmi kufru on ko kufru asgar o yaltintamo islam ko so fiɗi no dagi ɗum ɗo yaltinaymo islam e hoore ɗum kadi kono ko nde o laaɓana reedu karamo koɓe ɓen acciraɓe ɗum ɓen ɓe laaɓanamo reedu ɓe gayna ɓen nayi kaari woni kefeere ko si ɗum waɗi goo mimmitol muɗum ɓe hara ɗen mari doole kadi immagol daro e hoore makko haa ko faala ɗen ko waɗa yo immu ɗiɗo ɗiɗi si timmi harayno dago e yaltu e hoore makko kono siɗi timmaali laaren hadis Abdullah ibni Abbasin wonɗo ka sahihayn mo ka Bukhari mo ka Muslim ɓana en shi'a ɓe jaɓi Bukhari e Muslim ka nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyakrah
عمله ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من خرج على أميره شبرا فمات ميتة جاهلية بما كلا يؤدو اللندو مكو أنكو أنيني يو أنيو لندو مكو يو أنيو كان قل اللندو يو أنيو قل اللندو بما كلا يلتو بهور لندو مكو يرو تشبال yandi cubal ka yiru cubal o yalte hoore lanɗo makko ɓe maaki si o maayi ɗon o maayi mayde majjiyankoje eɗen nde inde le martir woko yanɓe shahid nane moƴƴa ɓe maaki kala yaltuɓe makko yiru cubal fa mata miitatan jahiliya wallahi no metti wolude kono labudda an nakula hara o maayi mayde majjiyanko Nelaɗo alayhi salatu wassalam andude ko laaɓi cheikh usaymin ɓe maaki ka sharhugol ɗum ɓangel he ndaare sharhu riyade salihin babu wujubi ta'ati waliyil amri ndaaren ko cheikh usaymin sharhi ɗo yi'en ko yoni en ndaare fatawa almuhimma fi tabsiri l umma ndaare fatawa cheikh ibni bas on e fatawa cheikh fawzani on ko laaɓi pasler emaki wo hey nelaɗo alayhi salatu wassalam ñande ɓe makanno sahaba ɓen ɗofte lamɗe mon ɓen nananon ɓe tanke ɓe yamirali on ko lumbi sharia on saati oɗo sahabajo tedduɗo huzayfata bnil yaman ɓe maki yi non nelaɗo si tawi lamɗo o woni toñowo men o waray o jetta men jawle ɗe nelaɗo on ɓe maki wa in daraba zahraka wa akhadha malaka fasma' lahu wa aqim ɓe maaki hay si o piima o jattiima jawɗe nden tanke o yamirali makko lumbi sharia ta yaltu e dow makko ta yeddum oɗo wiyeteɗo yusuf onno inete hajjaji ibne yusuf saqifi o pellata ɗen andi ha o hibbuno ƴiiƴam hajjaji no marno looɗe si o hirsi yimɓe kam waɗa ƴiiƴam o julnayno sahabaɓe nde onde subaha o waɗa darɗe nayi ɓe gayni ɓe fuɗɗitoyo kanko wari sa'id ibne jubair talibajo abdullahi ibne abbas karmo kojo tafsir ono ñande yimɓe ɓen ari tawi anas ibne malik ɓenni anas hajjaji lorrimen mo warde karmokoɓe ɓen ko honɗum yamirɗa men hay anas ibne malik ko ɓe maati ko isbiru munni sahabajo nelaɗo ɓe matano yalte hollon o ko waɗi ko yeɗɗa imam ahmad ibni hambal e zaman maɓɓe fewno ɓe wuuriduno e oɗo lanɗo jahmiyankejo nanguno imam ahmad ɓe piya imam ahmad inno qur'ana ko tagale ɓe wimi wattaɗo qur'ana ko konngol allahu wana ko tagale ɓe piyayno imam ahmad haa ɓe faɗɗe ɓe ɗiwta ɓe lanndo waktu heewi ɓe heewi on juulaali ɓe salligo ɓe juula ma ɓe inna heewaali ɓe habbo ɓe piyi imam ahmad haa ñannde goo goɗɗo ari ndaarugol ɓe ka kaso o wi ahmad ko o toñete woni ko a jiyaaɗo allahu moƴƴo toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu halko o lanndo ittamo e hoore maaɗo o heɓa no yettinira diina imam ahmad ɓe maaki law alimtu anna li da'watan mustajaba la ja'altuha fil imami fa inna salahahu salahan lil umma wa fasadahu salahun lil umma wa fasadahu fasadun lil umma ɓawo yi imam ahmad huɗo imam ahmad ɓe maaki wallahi simi andi ko du'a goto mi mari jaabotoɗo goto pet e ngurdam anda mi toroto allahu yo fewno o moƴƴina ko waɗi lamɗo si moƴƴi ko moƴƴere mofte ɗen si o boni bonki makko andota ko e leɗɗe ɗen koye mofte ɗen andude imamu ahli sunnati wal jamaa enen koye jelo yimɓe sunna woni huɗude lamɓe na men ene lagine ronku ko arɗo o e huɗe Allah moƴƴirta salaf ɓe maaki wonde man la'ana amirahu hurima khayruhu ɓe wi kala huɗuɗo lamɗo makko allahu ɗawa mo moƴƴere ko yiwata yo lamɗo aɗa waɗi enen kala arɗo e innayi sitta oya arɗo o e huɗayo kono wonir ganano woni ko arɗo wo jama o huɗayo arɗo woɓe huɗayo imam ahmad ɓa sokama ha talibaɓe maɓɓe ɓen ari inni he ko min faala joni ko min yaltuka lawol min holla o lamɗo ko woni wadde ko moƴƴa imam ahmad ɓe maaki allaha fi dima'il muslimin ɓe
ɓe maaki hule allahu e fiiƴiiƴe julɓe ɓe so yalti jooni o wara yo yaltumo bonna jawle mooɗon ɗen so yalti tanaaji ɗin tiiɗay wone ka cuuɗi mooɗon ta gooto e mo yaltu fiiniyoni iw e kas cheikhul islam ibn taymiyata ɓe maaki ka min haaji sunnati nabawiya wonde haa hannde yimɓe yaltaali e hoore lanndo ɓe waɗi manifestation si wonaa tana ko manifestation o rimata ko bona e ɓuri ko lanndo on boni ko ɗum noon a sikkay ibnu taymiya ko laggine wonno gila 2007 hiɗe yaltude seppen ko lutti e yahaali woka ka duule honto ko changi ko woni honto ko changi ko woni ardi nen haqqille ko njelo e yimɓe meeɗen wara tawa no surra hannde kure ko butikaaji jelu bonna jawle mum lannino dumanaɓe ko jelo laɓɓina madina ɗo hannde ɓe annda ko ɓe gera honto ko changi ko woni ko ñande o ñande no inneede ƴama on no terti qur'ana no jokki démocratie ɓa en wi'i en sali ko allahu wi ko yonay en o ɗum allahu wi fa ayna tazhabuna ɓa on sali ke qur'ana e sunna on to yaato ƴama o wi démocratie kala mo memminiɗa on va propager la démocratie tu sais non a terti ke qur'ana e sunna wi ko démocratie fa allah yonete sharia heferaɓe ko kamɓe sariini si lamɗo bonni yalte hollon mo bonni kono kamɓe ga maɓɓe no ɓe yaltirta non e enen go gooto o kamɓe ɓe yaltay ananta goɗɗo ma yananta botiki boni enen ɗo noon si yalti ko jama woni ƴawindirde to ko honno salorten qur'ana e sunna waɗen ko wallahi karmo koɓe mofteɗen surtout lagine ɗo yo karmo koɓɓen hulu joomi maɓɓe ɓe ɓanginana ɗum jama yo karmo koɓɓen hulu allahu subhanahu wa ta'ala ɓe holla jama on ɗum dagotaka windi ka defte ko ɗum waɗi jange yaltine ko ɗum karmo kojo hulata ko goɗɗo on ɗa noddande ka ko allah ko allah taala on ɗa noddande ko yimɓe aybintama ta ɗum wonu e haajuma nelaɗo hisaali hay allahu hisaali e kundule alyahudi an nasara ko an hisata yotti ko windi kon ka dina si a suuɗi ɗum ko tana kono innugol kala wolɗo ɗum ayaɓɓene nasa inni yaltatake ɓenna ko maccuɗo ko ɗum waɗi simo inde alpha konde si bonnita yalta ma ɓenna mo jilli ma ɓenna ko ɓaako maninkaade ko ɗum woni wowlirde ɗum wallahi summa wallahi si en accaali moƴƴanta en si en accaali moƴƴanta en hino ko lorri en ko hoɓɓe kadi nae wosi tawi ko onon e lamɗo on haldi fotti ko constitution mon o kanko tigi o wi simi bonni yalte are ɗo wawi yaltude ndaari subo hawal bongal ene jama julɓe si biro ma inni muhammadou yo ma ibrahima yo ma moussa yo innanam ɓe inna ñande kala ñande landiɗala ittirɗi koje mi jonnali ma bantola nani wiya awa si wettiɗi mbi aymi nene ittirɗi koje he moussa hande mi ala bantotoɓe hara islamu dagini ya bantoɓe ko biro ma inni ya ɗoftoɓe kako allahu wi ya ɗofto lamɗo on ko kanko inni ya ɗoftomo kako allahu wi ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri watte yil moƴƴa ɗum ko jeeya ɗum e golleji hawariji na ahli sunnati wal jamaa on ande yey baye buyno jinda ton hara musique no waɗe ayi waare e meesiji no tokkodira nder to ƴiyamo jilbabuwal no jinda kanko emo fétichumi ɓe bonkodira ton sa musique no duɗɗe ɓe baye no nder ton musique no duɗɗe ta payle no fimatorogu no fura ɗon ɓiɗa jooɗi ɗo hiɗa jokkay nayi démocratie on to wonɗe yaade jama julɓe ko ɗum ɓuri en lorrude yimɓe so en jamay no majjuɓe ɓe wona feere yimɓe sunna ɓe wona feere ɓe mati wata fiɓu finne hawarij innahuno e kañum feere hawariji ndemma qaalum ɗum ko konngol ngol tawata liman yahwahu on welaɗo ɗum yurdi ko halkay ɗum mo wa yafdahu ko wirtay ɗum mo waɗi lahni ɗo kala waɗɗo bakkatu mawɗo woni kefeero ñande go a fenay tum angadi andi ara woni kefeero ko a wino kala fenɗo woni kefeero ko wollaɗo noon ko fenami a wirtoto joni a heferɗini ay hoorema ɓe maki wala taquwata ala to kadi murji'a yankejo la'uban bi dinihi fijirowo dinamo murji'a ko ɓe innata kala wiwɗo la ilaha illallahu yoni hoɓɓe maɓɓe inna kala wiwɗo fiɓi ka ɗengal yoni hoɓɓe maɓɓe wiya kala fiɓuɗo yoni ɓe terto golle ɗen ɓe inna golle ɗen nataka iman ɓen noon ko murji'a yankoɓe kamɓe ɓe inni wonde malaikajo e julɗo wiɗo la ilaha illallah hay siko sinowo ɓe fota iman aboubacre e gujjo no fota iman umar
e ñaamowo riba no fota imanu kamɓe ɓe ni imanu goɗɗo ɓurata goɗɗo ɓe maaki ala hey innamal murjiyu no oɗo murji a yankejo biddini dinaka yamzahu himo fijira dinaka ay ko fijirowo dina innugol aboubacry e gujjo no fota imanu sama kala ɓuray ɗum kamɓe ɓe ni imanu ɓeydota enen nden inni al imanu ɓe maaki wa qul wi'u innamal imanu wonde pelletno imanu o gomɗinalngal qawlun ko konngol wa niyatin e finde wa fi'lun e golle ɗum kadi ala qawli nabiy e dow konngol nelaɗon muhammad alayhi salatu wassalam musarrahu ko laɓɓinaɗo hadis mo ɓe faandi ɗon ko hadis abi hurayra won ɗon ka sahihayn ɓaɓe maaki ɗo wonde al imanu bid'un wa sab'una shu'ba wa fi riwayatin bid'un wa sittuna shu'ba fa a'laha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al adha min at-tariq wal haya'u shu'batun min al iman ni nelaɗon ɓanginani en iman on calɗi mum ɗum goo fa a'laha qawlu la ilaha illa allah holli al imanu ko qawlu وأدناها إماتة الأذى عن الطريق عمل والحياء شعبة من الإيمان الحياء لا يكون إلا في القلب إذن قول وعمل واعتقاد أي ونية لون في أهل السنة والجماعة تأكيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بيد رسبو دكتور نلوي ترسبو جددي ونلون دلنا بماكي وينقص كان الإيمان نروي ترى طورا laawol goo ay taratan bil ma'asi sabu geddiɗin si neɗɗo woni yeddowo allahu fandi ɗum liɓay imanu makko wa taratan laawol goo bi ta'atihi sabu ɗoftagol allahu yanmi ay yasdad no ɓeydora wonnoon ɓene e wa hawa khawarije mu'tazila e murjiya innuɓe wonde imanu ɓeydata ko ɓeytota qur'ana tigi no wi imanu no ɓeydo allahu wi li yasdada alladhina amanu imana fa amma alladhina amanu fazadahum imanan فهم يستبشرون فنندي صفة نون بيجي إيمان قد نضيته بلانا عليه الصلاة والسلام بماكي أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاق أكمل قل جاكا يقولون ديرا قرب تيمو دي إيمان بغايني بماكي كحديث أبي سعيد الخدري وندق مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان واللي جاك أكمل المؤمنين نود إيمانا وأضعفهم إيمانا نود الإيمان يزيد وينقص فاهمك؟ أيوة بماكي وفي الوزن كمن دك نيالان دانغال وني كبالانس يرجح نجيتشا ولننسي أروياما نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق نقول ديانة من الإيمان ونقول ديانة من الأعمال بماكي ودع عنك آراء الرجال ودع عنك أي بمعنى واترك ترتو آراء الرجال فه وربين وقولهم إكونغول مأنغول ونكونغول مأبدين فقول رسول الله كونغول نلان صلى الله عليه وسلم أولى كدنبوري هندو دي جوكوغول وأشره كدنبوري ياجو دي كاري كدنبوري لأبين يعني دون نوكو في الهلغول أسكي توددو وند إنن أهل السنة والجماعة إذن تبديني كرمو كوبي موجة hiɓe mawni kamere moƴƴa kono karmo kojo na dalil kamen e nasno fama karmo koɓɓen ɗen teddini ɓe moƴƴa ɗen mawnini ɓe moƴƴa kono si ɓe hawrodiraali e sawaba en jaɓata konko ɓe faldi ɗon en jokka e qur'ana e sunna on si ɓe faldi ko waɗi ɓe falday e nasno fama ko honɗum jogotoɗen ko qur'ana e sunna karmo kojo on si o wowli ko jaɓi qur'ana e sunna alhamdulillah en jokke si o wowli ko lundi qur'ana e sunna en jokkatamo ɗum si tawi ko yowndiri fiyake aqida tawi mo wuuri o laaɓantereeto si o jaɓi ruttade alhamdulillah si o salike non ruttade haalete fi makko amma si tawi na ko yowndiri fiyake aqida ko yowndiri fiyake calɗi ɗin tawi no woodi yaaruɓe gon sengo ɗon ko ijtihaadu o waɗi o falji en jokka e nasu on si tawi hawri o lundike ɗon accemo e lunduɗo en jokkatamo ɗon amma si tawi o maayino tawi hawri ko finde aqida woni ko o falji kono ko sunna woni zahiratan ko o noddana eno kono o maayi o heɓano ko faljitimo e ɗum en kontaymo ko neɗɗo sunna sellintinen ko o falji kon ka defte makko ga karmo koɓɓen sellintina ɗum ɗon toranoɗen mo yaafuye sifa o imam hafid ibne hajar imamu nawawi muhammad ibne ali shawkani ibnu hasmin e ko nandi e ɓeeɗo no jeeya e faljuɓe ka sengo aqida kono tawi ɓe findintinanoka
e zaman mum zahir golleji maɓɓe ɗin ko sunna ɓe wonno noddande e torante yaafuye ko ɓe faldi kon karmo koɓɓe no seddintini ka defte amma noon si tawi on tigi faldi ka aqida o wuuridi karmo koɓe sunna ɓe falditimo salike ko ɗum heɓuno e Jahmi ibn Safwan e ko nandi e ma on tigi salo few karmo koɓɓen ɓe ñaawa e makko ko neɗɗo ɓeɗa ɗum bila shakkin amma si tawi ko masala mo tata ko masala lurral leñijo calɗi karmo koɓɓe no lurri ko piiji ɗiɗi ko masala on tamo mari nassu karmo koɓe go yaali nassu on ɓe yaari ijtihad enen se yi nassu on ko nassu on jokketen en jokkataɗe so tawi masala on ala nassu ko ijtihad yaara ɓeeɗa yaariɗa aray ko ndaarugol ko honɗum ɓuri yaadude e qiyasi selluɗo on jokke ɓe kadi yaaruɓe ɗa haray ɓe aybinirtake sabu ɗum madama na mbeleede maɓɓe ɓe jokki mi annda si faami kemo nono laaɓi kono karmo kojo ko toowi alluwal wo ko toowi alluwal ayen innu dey kaari ko wi wo ko ɗum par ce que Abdullah ibne Abbas yande ɓe makanno sahabaɓe dakhalat l umratu fi l hajj mi nani nelaɗo on no maka alayhi salatu wassalam umra no wawi natude e hajju hoɓɓe inni sami'na aba bakrin wa umara yanhayani an dhalik min nani aboubacry umar no haɗa ɗum ibnu abbas tikki ɓe maaki yushiku an tanzila alaykum hijaratun min alsamai aqulu qala rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam wa taquluna qala aboubacrin wa umar ɓe maaki yewti ko kaaƴe tippo halkono min na nelaɗo o maaki alayhi salatu wassalam in nollan aboubacry umar maaki ko aboubacry umar eɓɓindirtoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si aboubacry e umar maakuji maɓɓe eɓɓindiraka e maaku nelaɗo alayhi salatu wassalam kombo marɗen ɗo mo eɓɓindiren oɗum waɗi cheikh l'islam ibne taymia ɓe maaki aqwalu ulamai la yustadallu biha ala al adillati lshar'iyya bal yustadallu laha bil adillati lshar'iyya ɓe maaki konnguɗi karma koɓɓe na kandi waɗirte dalil si ɓe wowli koyo ɗi ɗaɓɓane dalil si ɗi heɓanama dalil ɗi wallitore noon fi faamugol qur'ana e sunna imam ibnu qayim al jawziya ɓe maaki aqwalul ulamai la yuhtajju biha bal yuhtajju laha konnguɗi karma koɓɓe waɗirtake dalil ko kanɗi ɗaɓɓante dalil si dalil majji yiyama ɗi wallitore faamugol ɗum cheikh usaymin ɓe maaki ka sharhu maɓɓe li aqidati tahawiya ɓe maaki nahnu la yahummuna arrijalu innama yahummuna alhaqqu alladi qalahu rrijal enen na towugol alluwal karmokojo himmi en ko goonga ko o wowlata alluwal makko ko towi wosi tawi o wolta qur'ana e sunnaji men ala e makko kono alluwal makko ko ngal fanɗi wosi tawi ko qur'ana e sunna o yondinorto o wowla en jaɓay ko almamijo men anda sifani ko ɗum ɓe maaki ɗo wada anka terto e maɗa ara arrijali pehe worɓe ɓen mana goɗɗo koynata min ko ni mi faamiri woltake ka diina dey min ko ni mi faamiri hay sa wowlay ɗum haraya toowi alluwal moƴa ko si a hewti yana masala on ko ijtihadiya ta mari shurutul ijtihad waɗa ijtihad non wowla kono sina ɗum ko wowla ma ko wi'ugol allah on ko ni wiri walla nelaɗo on ko ni makiri karmo koɓɓen ko ni firiri intahal amr sa yi cheikh usamin en no inna yaqulu ahlul ilmi ta hay ko hunde mawde cheikh l'islam ibne taymia en sanani ɓe inna zakara ahlul ilmi kamɓe fof ɓe konti hoore maɓɓe ko ɓe min tullabil ilm enen noon e goɗɗo no lande ɗo landal oyna no harmi o fanka ɗo ma oyna no dagi o fanka ɗo sa inni aray usage en kon to ɓe wata ruttade e mum jama oyna woni aaki teli ko ɓe o lando kon to ruttoto e mum cheikh ibni bas en no waɗayno fatwa saudiya talibaɓe inna ɗum ko honto yiyete cheikh usaymin nafsu chey ɓe waɗa fatwa ŋaaɓe gayna talibaɓe inna ko deftere wonde men hotta e mum cheikh fawsani tigi min yi ɗum kaɓe landa ha ɓe yewti ha talibaɓe inni ko ko maku ɗon ɗo o sira mon ɗo tawi ko fi malayka ɓen to ɓe on jantade mum haruta wa maruta ɓaɓe gayni jantade talibajo on inni cheikh fawsani ko honto mi yiyata ɗum ɓe maaki ko ɓuri fanɗude ko ndaare tafsir ibni kasir ɓe maakaɗe hande anga neyaaki alyahudu wannasara ɓa wowli allahu yaqul hatu burhanakum in kuntum sadiqin enen ko dalil kono kala landiɗo ɗo karmokojo dalil e ginnayi ko neyaaki dari ono landoɓe dalil ene ko ɓe o landoɓe dalil addinu ko biddalili cheikh mohamad ibni abdulwahab ɓe maakani en wonde al ilmu ko marifatu l abdi rabbahu wa nabiyahu ودينه بماذا؟ بالأدلة ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ودون يندار إن هذا لأن متن الدين كلك بأدب والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى هذا لأن ولا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنون دين
onon no harmi hatteɗo goto sufta wiide haray ko mbo watti yo ngel ma haray usagen konto mi yiyata ɗum na noon kadi ya landorti jalkitugol ɗum ɗon kadi ko borre leydi ko ya landorti andugo anda si faami na ya landorti jalkitugol de ko ya landorti andugo ɓe maaki wonde fa qawlu rasulillahi konngol nelaano alayhi salatu wassalam allah ɓuri handude jogagol wa ashrahu ɓuri yaade wala taku wata laato min qawmin jiyaɗo e yimɓe talahaw fijirɓe ɓe dinihim dina muɗum kam wata woni neɗɗo fijiroo dina mum fa tat'ana sakko yuha fi ahli lhadis e yimɓe hadis ɓe woni yimɓe sunna ɓen wona neɗɗo aydinowo yimɓe sunna ɓen tawa ɗum wa taqdahu barminaɓe bi ma'ana itta bote e maɓɓe e yewtaɓe ko boni ɓe maaki ida ma taqatta dahara si tawi a fiɓi e nder gurdam maɗa ɗan ya saahi ɗo asli mum ko ya saahibi ko ayyo wondiɗɗo si a fiɓi e nder gurdam maɗa ɗan ya saahi ko ayyo wondiɗɗo an haadihi ɗiɗo findeji jantaji e nder oɗo risala e oɗo qasida fa anta anduno an haray ala khayrin ko e dow moƴƴere e dow peewal e dow ko nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahabaɓe wonno e muɗum tabitu wonɗa walude jemma wa tusbihu koye ɗum kadi wonɗa weetude bindi idan ko ɗum ɗo woni fi tamamil qasida aray en nattay lawol gotol pet arana ko yagña fi rewtu toɗɗe ɓe maki tamassak jogito bi hablillahi ɓoggol allahu ngol woni qur'anare makko nde wattabi el huda jokka peewal ngal woni sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam wala taku wata laato bid'iyan bid'ayankejo lundiɗo qur'ana e sunna la'allaka si a waɗi ko mi wasima ɗo tuflihu amalete ka aduna e kalahara wa dindininor bi kitabillahi deftere allahu nde woni qur'anare nde wa sunani llati e ɗin sunnaji woni ɗen ahadisaje atat arde an rasulillahi iwde e nelaɗon alayhi salatu wassalam tanju daɗa fitnaji aduna ɗin e lette lahara ɗen wa tarbahu tonoɗa natugol aljanna wa qul wi'u tawa ko a fiɓuɗo an neɗɗo sunna on gayru makhluqin wona dey ko taga kalamu malikina woni konngol jeyɗo en on lanɗo meɗen on woni konngol allahu tabaraka wa taala ngol konngudi makko ɗi bidhalika ko ɗum ɗo danal atqiya'u woni ko dininorno ɗum ɓen hulaynoɓe allahu yewtuɓe gila e sahaba ɓen wa afsahu ɓe ɓangini ɗum kadi ɓe fengini ka defte maɓɓe e ka darsuji maɓɓe wala taku wata laato an neɗɗo sunna on fil qur'ani e findeɗo qur'anare bil waqfi dartagol ngol qa'ilan ko a wowluɗo ɗum innugol wonde a innata ko tagaande kama qala wana wi'iri noon atba'un ɓen jokkuɓe li jahmi ibni safwan wa asjahu ɓe newini ɗum ɗon kadi ɓe mawninali fi muɗum wala taqulil qur'ana wata innu qur'anare nden khalqun ko taga ɗum qara'tuhu woni komi jangi inna wonde lafzi bil qur'ani ko makhluqun walla lafzi bil qur'ani ko gayru makhluq fa inna kalama allahi tabitino kongudi allahu ɗin bil lafdi ko yewtere yubahu woni ko ɗum ɓanginirte laɓɓinire wa qul wi'u ko yo neɗɗo sunnara ko a fiɓuɗo yatajalla allahu on feeñanoyey lil khalqi tagore gomɗinɓe ɓen jahratan e kene petta ñalande dangal kamal badru wana woniri noon nduɗo lewru ñande 14 mayru e 15 mayru la yakfa ndu suuɗota ko yimɓe ɓen wa rabbuka joomi maɗa awdahu ko kanko ɓurata ndu ɓangude wonande gomɗinɓe ɓe laafara wa laysa bi mawludin kanko allahu o siforali ko o jibinaɗo wa laysa bi walidin o siforali ko o jibinɗo wa laysa lahu latanakimo kadi alanamo shabahun nando ta'ala o towi o fottitike e kala ɗuytare ayiɓe almusabbahu kanko allahu laɓɓinaɗo on immorde e kala ɗuytare e kala ayiɓe وقد كفلت ينكر الجهمي أو جهميان كجنو يد هذا كوكو جانتي دندو وند الله يؤيت نيالان دارغال ونند غومبي مبن وعندنا نو كاميدن ene yimbe sunna ben bi misdaq ko gondini ma qulna konko wowluden dum dum hadithun ko hadise musarrihul labbin dodum rawahu ko filli mujarirun ko jarir ibn abdullah al-bajali anna qali muhammadin imorde e ma kunilado muhammad alayhi salatu wassalam فقل بيئك أيو نئو سنة مثل ما قد قال صفة كونكو نلادو بماكي في ذاك فيه ويقول بمين بمن جومي مأبن يلان درنغل تنجحو دادا مجرك أدنا دادو يالتك الآخر وقد كفلت ينكر الجهمي أيضا ويدك ديورو جهميا كجو يمينه جنغو الله يامنو وكلتا يديه جود مكو دين كانكو الله بالفواضل مؤيري جد تنفحو في دي أكدن لون تغوري مكو
وقل وئك ديكو أيو نحن سنة هرد فيه ينزل الجبار كانكو الله تبارك وتعالى فولو دو إدو تغور مكونين وجيبوتو في كل ليلة إكال جمع سيدي كتتب الجمع سكي ترانغل بلا كيف وهلدا إمباد دي أندو دنجنك جل الواحد موني كانكو الله غوتو المتمدح متوتك منتو دو هور مكو ويمري غمدين ببيو بمنتم وتيبو إلى طبق الدنيا هكا أسما أدنا دو يمن أمجر بفضله قرى المكونغل فتفرج يلقني أبواب السماء دنب دي أسماء جدي وتفتح دي أدك يقول أويا على مستغفر على ترطور يافي يلقى هور غافرا هفروه ومستمنح ترطور أوكي بخيرا مؤجر ورزقا أرسك فيمنح أوكي روى ذاك في اللك أنهم قوم يند بتوت لا يرد حديثهم ركتاك حديث مأبه على كي خاب سوي قوم يند كذبوهم في النببن وقبه بكان نام وقل ماكو كد إن خير وقل وولو وئا حركوا أفبدو إن خير الناس وبري مؤجد يند بنفو إدادو مفت بعد محمد باون لادو عليه الصلاة والسلام وزيراه كبيدو واللي مرتنا بمأبدو وني أبو بكر عمر قدما بمعنى كو نيبي ثم يسدون عثمان الأرجح متوتك جتلو ونقول تمو ورابعهم نيب مأبئ خير البرية كبرد مؤجد تقول من بعدهم باو مأبئ علي سيدنا علي حليف الخير برلون ديردو مؤجر من دوني مير بالخير منجح متوتك ديكو لاتنو منجح متوتك لاتنو كلفا من دمكو مؤجر بإذن الله وإنهم نبيدو للرحتك بدنتل لا ريب فيه موسك على إمأ على نجب الفردوس إدو جلو دي دينك فردوسي بونو يا إمجي بالنور وندو دي اندايغو تسرح توحيد جند مرابي نانو إنيامو إنوكو كالك بفالرة سعيد ابن زيد سعد ابن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن ابن عوف وطلحة ابن عبيد الله وعامر فهر أبو عبيدة عامر ابن الجراح زبير ابن العوام الممدح متوتق من تابع مؤجا إماكو دين الله عليه الصلاة والسلام وقل وولو أن أرونك سنة خير قول كبول مؤجد إكونغل في الصحابة كلهم بفوماتنا ولا تقوة لا تطعانا يهو وتعيب أيبنا وتجرح برمنا كم بصحابة فقد كفلت نطق الوحي المبين وولي ونبنغني أولو وحي بنغد بفضلهم قرى المأب كم بصحابة وفي الفتح نوك سورة الفتح آية في الصحابة بتوتا في صحابة تمدح هد منتبه وبالقدر المقدور أولو قدر يهدراد أيقن فلتم فإنه نظن دعامة عقد الدين وتوغل الفن دينك والدين دينك أفيحك ياجك ولا تنكرا وتأيد جهلا إمجر نكيرا أو نكير ومنكرا إمنكر ولا الحوض وناويل والميزان إمن دكرين إنك أن تنصحه إلى لابن إدرير وقل وولو وئا حرد فدي وند يخرج الله العظيم الله موضع يلتمر بفضله بر المقنغل من النار كنريت أجسادا قل من الفحم بتوأة أو إتدي إمورد إمي بترغل وكمب تطرح دي بوغة على النهر إهوري تشانغل نغرندان في الفردوس تبو نغل إمي كفردوس تحيا هدين بالي ووري ترى بمائه دي ينغل دون تشانغل توا بالي دي نوائي كتشانغل دون كحب حميل السيل وانا أبري نتوأة كنde رندران أبري نرندي دون إلان إذ جاءت من إلان دان أري يطفح توا نهيوي نيار دولي وإن رسول الله فلتن نلاد الله للخلق ونن تغورن شافع كبتفن يبب وإن عذاب القبر فلتن لتقبر بالحق إغونغا موضح ولا موضح كلا بناد بانغنا ولا تكفرا وتهفر من أهل الصلاة جلدن وإن عصوا هاي ستوي بلندك فكلهم أي سبلندك ويالتنا بإسلام فكلهم فغوتو كلمة يعصينو لندو وذن عرش جون عرش وني الله يصفحهم ويعفو وغفرا ونند أمو يغفرند ولا تعتقد وتافب رأي الخوارج فين بيدو خوارج ينقض إنه رأي الخوارج فير بيدو خوارج ينقض إنه نون فير دون مقال كو كونغول غول توتا لمن يهواه أو ولادو يردي كو هلكاي دم ويفضح ويرتمو ولا تقوى لا مرجيا مرجي أيانكيجو لعوبا فجروا بدينه دين مودنكا
ala hey innamal murjiyu no oɗo murjiya yankejo biddini dina ka yamzahu himo fijirata wa qul wi'u innamal imanu no gomɗinangal qawlun ko konngol wa niyatun e anniye woni finde wa fi'lun e gollal ɗum no tabiti ala qawli nabiyi e dow konngol nelaɗon alayhi salatu wassalamu musarrahun laɓɓinaɗum e ngol konngol maɓɓe wa yankusu kañum imanu on no ɗuytora tawral laawol goo bil ma'asi geddiɗen wa taratan e laawol goo bi ta'atihi sabu ɗoftagol allahu wa yanmi no tiiɗira sembira ay no ɓeydora wa fil wasni kamandakke ñalande dargal yarjahu no jicca kadi wa da'tertu anka e maɗa ara arrijali pehe yimɓe worɓe ɓen wa qawlahum e konguɗi maɓɓe nin fa qawlu rasulillah ma ku nelaɗon alayhi salatu wassalamu awla ko ɗum ɓuri handude jokkugol wa ashrahu ko ɗum ɓuri yaajude kadi ko ɗum ɓuri yanñude ɓuri laaɓude wala taku wata laato min qawmin jiyaɗo e yimɓe ɓe tawata talahaw ɓe fijiriɓe dinihim dina maɓɓe kam fa tata'ana sakko yuha fi ahli lhadisi e ɓeɗo yimɓe hadis woni yimɓe sunna ɓe wa taqdahu aybinaɓe ida ma taqatta dahara si tawi hawri a fiɓi e nder gurdam maɗa ɗa ya saahi ko ayyo wondiɗɗo an haadihi ɗiɗo findeji fa anta anduno an ala khayrin ko e dow moƴƴere tabitu wonɗa e walude wa tusbihu wonɗa e wetude laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal